na ye koma ye hoto ye nti anopai ye da mo ase omo na eboa ye anopai ma kire se bibia so akokama kama sade me ka kire wo no ene ye bewura mu habam na enrada ena me ka kire wo se game no ekoso na me koye commentary wo ho enti game no ne abobe 80 minutes na ka 10 minutes na game no ande na obia enhyebi we no na ekoso ewo Mampehia Sports Stadium na game no ekoso shanon so na AFCON qualifiers last game ewo group B 2023 nyame ya atomo a game no ebe pie mu ewo ahafo mehame ntina game wa ekoso na ano ode panti ntantam so no ana bia wa nya kwanya na afeso game no wantimentie bia na se wanhwe bia abusua yenkwai na ya group wo mo se eyenkanaman na afeso mu adoma ya ewowura mu ne yaka wo mo asem coach ayefene se onyini ya wono egira mu edema emu adoma no eno awopaledi adwin na edapo mu kwakuo botu watwen ebo 3 aboa wansane ne adoa ne bo 4 and 5 akrantie ebo 6 apese ebo 7 okusie rastaman throw one stone no gina 8 ho na nya sameketo akra bom pese na ahwea na air strike na fenso achechede enso enam tenten ho a na ono egina number 10 position aboa no was strike no ye frɛ no aprawa na one na oti bench no na amokua ati bench sanso so na pampansana so no oti bench sanso na mampam ati bench owia no oti bench kankaneti bench na boy friend say controfi ene kokobo no mu nyina so ati bench ane so ene omoba no bia ese all red na coach aye friend say onyini wade na assistant coach friend say nanka omobo 4-3-3 formation na omodi wura mu eno eye emu adoma de no na busua yema enkrama na fam coach friend say adom onu de chemu ediama emu atoma no sei na esi etienkrama fam na coach efene se atom one na assistant coach efene se boniaye omo so ewuran with 4-2-3-1 omo so se blue enti hwe table no so a anasa hwe TV no so a omo ene da ho no abusuan tantam so coach efene se atom sei na wode gira mu enso nyame ye ene da pomu kai da bi airborne number 2 position na menim ene gina benkuma fa so number 3 sunkwa woni suro nipa ene ebo 4 and 5 debia sam ebo 6 one gina manim obo holding row no watranti ebo number 7 min ka hwe rastaman wa yem pese one gina number 8 ho agida bi ene strike ediama enkraman FC sanso so na lion so Bobby na fe so efiri suban wono ne ka homa ne ye 11 wana woti bench no Jack ati bench watahunu ati bench kekanko ati bench eya wo se ati bench jidabi ati bench nya samhwe ati bench na fe so nyamemre enche bia referee babo na pay na fe so all the game no nyina asese so abusuan sade ye ka kira wo no game no nyame ya atomo a we no ebe koso mehame we ne ye AFCON 2023 game wa ye bo qualifiers no channel so we no a last game of group B and na koso ntene ye hwe ni musa hwan and be qualify na nyame ya adoma 2023 no watimi akopiem enchekura referee me hu se wo kasa eche na mantere se obia enye ready na game no enche na baba sunti bibia eye set na wo referee a wono ofri Ghana ye frɛ no ahan referee a ofri Ghana ye frɛ no ahan wono ena edi referee ena wiai sanso so ena line 1 no ye frɛ no ensensan line 2 eye dufochie wono ni line 2 a ya wo gire mo ahwama bibia timi akoso na wo VR room ho no mo a abo ye frɛ no se abosoma kotere woni kitere pomponi omo na hwe VAR room one time so referee fed sa ahaban wa send aban ma game no so no so what yenka e wo Sompa 93.1 FM sanso so na 98.9 FM so e wo sunyane na ye twa e de gu e wo Facebook one time so ya hwa sade ansam esi eko adoa agebo no e wo center circle e wo emwadoma fam wa lay pass no kama wo de abra kwakuo right full back ho wano so payanity wa sanem tenten de akoma abo akusie kusi antwentwen so wo ye se wo twene so da bi menka hwe abatake no wagebo no de afri nsam menka hwe apiem e de aba mfimfra fam ho wagemu de ama agida bi aka na ne wajamu e de ama lion de jamu number 10 position wo so pajamu tentem so na so da bi wo ye se wo cross no aboy fe ne se adoa akọ airborne ya tse se wa clear ball no ade atuturo eye turo ya ye beto na ye de atia emoa adoma FC ene awia yi enya sameketo akura sade me ka kire wo no eja gira mo ten ye live e was Sompa 98.9 sanso so na Sompa 93.1 FM ya kire se enya sameketo a aboy ye fe ne se na benim wato ball no ten na so da bi wo ye se wato ball no de ma sunkwan ntimi anyina ball no so ye ama aboy ye fe ne se akante wabeche ball no de afri nsam akante pia so mienu miansa wapaja ne ti wo ye se wo ball shot na so da bi menka hwe e de ne ho ache ball no ya kire se ball no e ko benkuma fa so ho e wo emoa adoma afam na so da bi e de na koyi
aboy e fe ne say apesa rastaman throw one stone wajira ball no so watwe ba ku mienu miensa me hu say wo ya sign bi dia ma akrante ba na nim kakra waje ball no kama e dia ma abo achichide abo anwanwa wo pia so watwe ba ku mienu miensa na so da bi yesum abo achichide da to ba bi lion ya wojira mu e dia ma enkramai wo sum abo achichide da to ba bi wo so hwe enye ha wo abo achichide wu mu ade kwa na me lion mani so ade won temenka ya hwe say de niam besi akọ lion wa fa ball no wato ball no ten dia ma aprawa na so da bi aprawa ntima control ball no wa chamu dia ma ahwe so atene ba ku mienu miensa ye na to form 18 year boss na chi hope 18 year boss na chi hope ball yi ba bi adade de say aboa ya ye fe ne say aprawa no na chi ball dia he ne motom say ade say wotumi bobon yi a wan hwe o betumi as first goal enti ya hwe sa de niam esi akọ ma hu say aboa aprawa je ball no aboa fe ne say kwakuo edimirika ba je ball no de free aprawa nsam kwakuo say masa fama me free kick bia me na me ball na wo e ba kọ na de a wo na wo ball ye ka wo say Sompa 98.9 Sompa 93.1 FM ye live e wo Facebook wo ti yanka channel so we no e ye Mampehia Sports Stadium and na wi mo somfo kwabrakase e na motemen kan e ye AFCON game qualify last game e wo group B ya 2023 na game no beba so e wa hafu mahame ntantam so aboa kwakuo jina ball na chi referee so say we two human war na nsa na ball no mabo referee fe ne say ahaban wono na air to human war no coach no na nia bread den coach I fe ne say atom ya wo jira mu edman kama na nia bre wo say kwan bia so mahame no de me na me kopiem san so e na coach ya wono so jira mu edema enkama afam no wono so nia bread den ya je say kwan bia so wo say wona e kopiem ya hwe referee ahwese baku mienu miansa na so da bi aboa kwakuo ball no apem human war na ma na bana chi ball na be da bi sebe ho da bia sama je ball no watwe baku mienu miansa Sporting number 6 Jesse Edma Enkaman FC watwe baku mienu miansa na so da bi wa cross ball no na wo hwehwe na menim na so na menim wantima anka ball no ye ama ball no ekotru ya kire se emuadoma ebeto ede atia Enkaman FC ene kwa ball no ma hu se wo kan ede atia da bi sesese da bi kowanim da bi asem wose kowanim na to ball no fama ho ma hu se da bi asem so ekonanim kakran enti se na site na menim ato ball no de ma kai da bi aje ball no wa chest ball no de ato form wasane mu tenten de ma wo chenanti atwententen wa ho na so da bi wo ye se wo kona so ntima mana nko ama kire se ya be kra no ade afi line no so 18 year boss na chi hope na ball no da referee se e free kick ya kire se emuadoma obato wo de atia enkraman emuadoma FC ebato ade atia enkraman aboy fe ne se akrante ya wo bo hodi wuro no na wia yi ede ma emuadoma FC no wono na abegina ball no so ya kire se wo se mo nko na mento referee no ya hwese na ben ma tam na so game no ebe ya draw na hu se referee ahwe na ben ya kire se wa hwe ne linesman no se ede na ebe kwa akrante se munkom ebere ni ho ya ni habere se me ha me be kopiam we no ya AFCON qualify last game group B ya to ede ma emuadoma FC ya hwe akrante to ball no ten na so da bi aboa ya fe ne se Sronipa obe pinball no ten Rastaman Sronipa Krama FC Sronipa obe pinball no abrante se no si pinball no amama kai krobia Kumasi Asante Koto defender Oriba Joseph Henry se no si pinball no enya sameketu akura nanso opinball na nkwa akiri adoa beje ball no adoa eba nanso da bi aboa okusie aje ball no kama watwe ba akum yenum yansa da bi nanso da bi asem abaje ball no de free adoa nsem ya chese da bi asem aje ball no we se watwe nanso ntimi anko wajemu ajama aje da bi chese hene ne ha mani abribu nkom hu se woto ne nsa no se munkom ya wono so ejemu adema efiri suban ejemu adema Nkrama FC abo number 11 position ho ya chese wo kọ nanim wo cross ball no ma cross ball no ten nanso da bi o goalkeeper Ensunyame ye Edema Nkrama FC goalkeeper Edema Nkrama FC Ensunyame ye wasobo no ten nanso da bi wajemu ten de maka da bi bankuma first number 2 position wajemu Edema Sunkwa woni Sronipa na 4 and 5 sada me catch Rastaman throw one so Sronipa waje ball no ten so de brand na menim e bankuma faso nanso na menim antima control ball no ye ama da bi asaba bache ball no Edema Nkrama FC nanso da bi de na ko abo e fe ne se wokusie wono na gyina mu e number 8 position Edema Emuadoma FC wasi ya ni abre mon kamo ho hu sa woto nsafre aprawa bre wo chikakra na wo ya offside hu sa wokusie ene aprawa e kasa e wo bankuma faso ntenten no ho no nanso da bi ahwea wasi mo mame ball no Adam ye Lukaku na mo pia ball no mame ho na me hwede e betimi akọ nanso so da bi abo e fe ne se wotwe ene wono na e ball number 3 position Edema Emuadoma FC wabeche ball no watwe ba akum yenum yansa nanso da bi asaba beche ball no Edema Nkrama FC da bi asam wabeche ball no Edema Nkrama FC e wo bankuma faso referee fe ne se ahaban ma hu se referee na tina ya kire se wo hwe abo akuma kotre referee fe ne se ahaban e hwe abosoma kotre ene hwe via room ho woni na ba de akire kotre pomponi
mahu sɛ wato nsa ɛde afrɛ referee no sɛ ahaban sɛ wɔmmra bɔɔl no ɛyɛ penalty yɛmmra mahwenti referee mahu sɛ referee no ɛkɔ aboso akɔtena nkyɛn hɔ na afei nso akɔhwenti saa berɛ bɔtemi nka na game no ɛyɛ live ɛwɔ Sompa 93.1 FM and afei nso Sompa 98.9 all the fantastic affiliate stations across the country Mosomfo Kwabranka na Martin Minka channel so AFCON qualified last game ɛwɔ group E ɛyɛ 2023 ɛhwɛ ne mu sahwan ne betumi qualify akɔpie mu ɛwɔ mehame referee no asɛ napɛn referee na GBB ɛyɛ penalty Nkraman FC ɛnya penalty referee yahu sɛ ɛmoadoma ɛyɛ protest referee adan wedi wawiam mahu sɛ aboy ɛfɛ ne sɛ ransane ya wɔno yɛ mpɛsɛmpɛsɛ ɛde ma ɛmoadoma no wɔse dabi mahu sɛ wɔne referee no ɛkyere so wɔn mfimfini hɔ tentententen nanso referee sɛ me na makɔ because referee ɛfɛ ne sɛ ahaban wɔne lasensan line one nsensan ɛna afei so dufɔkye ɔmo nyinaa agye penalty ɛde ama Nkraman FC aboy ɛfɛ ne sɛ sunkwa ɛna bɛgyina bɔɔl no ho sunkwa against wɔtwe enya asɛm ketewa koraa nanso wɔtwe sɛ daabi firi wɔma adoe mɛda pon adoe na da pon num wɔse enya asɛm ketewa koraa obia ɛhwɛ adoe against sunkwa aboa adoe wobɛtumi ato no ho akye bɔɔl no anaa Nkraman FC enya penalty referee ahaban ahwɛ se no baako mmienu mmiɛnsa Nkraman Nkraman FC sunkwa wɔne adoe ɛyɛ goal Nkraman FC sunkwa waplesi ball no nicely Nkraman FC 1 wɔhyɛ goal ni wie ya referee ahaban ya wɔ free Ghana line 1 ɛyɛ nsensan line 2 ɛyɛ dufɔkyeɛ game no wahwɛ so ɛde aba na wie yɛ nti nyame yɛ atom a 2023 next year yɛ di anim yi ɛno ɛna Nkraman FC ekɔpiem ama ɛmoadoma atumi atra fɛ nti sɛ motemi nka ɛha ɛna Mosomfo Kwabranka mede mu sie wotemi nka ɛwɔ Sompa 98.9 FM osunyane ne mpɔtamu ɛna afei nso Asante Mantam nso ɛyɛ Sompa 93.1 FM nti bibia ne hɔ de atɔfe wobɛsom na yɛaboaboa de akana no nyame yɛ adom a yɛbɛsan hyia asɛm bɔ no po fie ha o asɛm pani ɔkyena nyame ano aba bɛto ɔba ahene biara ɔkyena nyame adom ade akyɛ bia so ɔba bɛto ɔba ahene ofie ha oh dabi wonderful wei ɛyɛ ɛnɛ ahaban mu baabi a yɛkɔɔyɛ no ɛnɛ yɛde fa commentary side ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛwɔ Kwabena mu no bibia timi pie hwɛ masa omudin no na minim say obey mistake a commentary ni so no mo will be din okay but with the many dear team any team B no obia din pie obia oye serious okay I was your for Kwabena na mi nshira wate onshira onso na sira ma urade owura Franka waje ni Mr. Napa omu finu kese me so me yada o okay I was your for Kwabena for you no adopai no ahaban mu no aha na yekoye ene ekọ no commentary ma mera kwaba ya era is it ma mi ampa pressure say ka no emfa me na bi okay ya ba ya ho hihye abusiafo anopai ahaban mu na yete no sekata mmeko bi Kwabena beko mo obeko dodo because sabe emu amponi na nipa emu amponi na nipa Kwabena me da sipi yanhwe se me fa focus e wona ahaban mu me ba cho me fa 4 pepepe misro 0551931931 0551931931 0548931931 yefri wa na afedie hyeno nso ye de dwumadi a wato ni din Tofin komo na eto aso me ba cho wudin ni ba bi afre me free so your friend me Gwadi because of free man mami ntio really communication really I would to pass about adum mo so far and for one for the far I had man tell me that see we fa change wadi no no but you wudi ni ba we afre me free but me dey of course me please news to am
Okay, ako mami ntie we. You are not there. Hey, enye izo, hemu amobabo. Ze wada na kwa mi ampadu. Otimi di wura mu wanu nyina ato nyom. Sompa for dem ye pagre. Ye da wase. Me da si bi. Me wajo udi ani ba bi afre mi free. Da so mi di ma. Okay, ima ka sa free. Nzima mami ntie o ima. Me bona baso papa waya de pa. Na de wa ye de bi fi da. Na mo ampo ne nipa. Oh, emana wo. Ya mi Mate. Me chama esta ne amabulu. Mate, me da si pi. Abusia for me ga sa me fa 4, mo ma me fancy. Sa Rocky. Rocky. Me wajo udi ni we afre mi free. Ba cha me le kelka tu. Papa ko. Okay, ken ma mi ntie o. Wajuri. Comment tu parles en manasana? Sompa nko na obenya. Maybe kana mi da de nyabo ambo. Aheda na oye na sala am na mi da nyabo. Ya de owe no. Okay, abusia for bra Facebook na yama medin komo kakra ewo dwumadi a watu ni din tofe enkomo. Na ene Mr. da sani bia ontie nkomo a yebidi. Tofe nkomo ni adrusi. Yaba 93.1 FM. Mo de share Tofiakwa ni. Share me na mabadwa fo kwasiara no pa bia e wo Fakye dwumadi so. Tofinie, Tofin komo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. De. Beti wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, me here tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno, ena tofi, ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wodi ama. Okay, abusia for me san so amwakwaba e de ba Fakye dwumadi so ofa ya du suwe no hye no nso eye Tofin komo anopai me besa wo gibre wa wo hwe Sompa TV gibre tena o TV no ho me be show pictures bi di akero na me pesa wo hwe me ba cha woni ba bia TV wa bra Facebook me ba sa ne Facebook no mo ba ho mo efise ene me nkoma mi bedi no aye pictures nkwa na me di bedi tina me pese oba Facebook aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no nso aye Sompa TV o subscribe wa me pa cha o like ya no wa share amobi ahwebi bra sisi ana yendi nkomo ewo ho ene watu ni din obra etwowu wa wo me na otwi no uhu se masesa kakra wana ebe me nura no hu me no na enwa ahono agumi bisa na wotwe no asembi be si mitirimu efiri kwasiada no kɔ na che say na wotwe atwam a wie program no me hyasia bisa me ho nsɛm bisa bi dwene niema bi ho na ɛno na me ne umienu yɛde yɛ Tofin komo anopai ewiase obra etwawu mebisa me ho sɛ enti enipa kura ye wa asase so no die pa na ye gye anope masem bisa no sister edie pa na wo gyi ni wiase a enti opre wo ho saa mami edie pa na open wo wiase a opese ye jama ofa wiase nyina so a obra etwawu bra sede wani asi abere ne sede yenya ma wontam wiase nso ano enen komo ne se obra wo hwe no etwawu na medwe hu se eti menenam a me koba nyina no
ɛda bi bedura me ka me ti mu no mintimi ntra mu biom hey ana da bia me ye busy saa e bi kura me nwene me nkwa ho me nwene se de misi fo so me ho ne se de misi brei no da krubi owo betumi ato me na sabe obi a wo ye fundaka eye nadwene na enye ana die ntia na me dwendwene sansam we hunu de ba me tirim se enye nadwene na enye aki fa adaka to soma me sa mani abra me te penten kwa ekoba nyina no bra Facebook aya Sompa 93.1 behwa de adaka bi esiso sa ho na mekwa akoda ade we mu na meda enti pra me pri kukukuku ya dwuma me na me ko me ba me ye business ahodo me ko me ba enti ba bia mekwa akoda atwato eni Saya no krasa obra etwa owuo etimi bisawo bedru bre bia ma me yira odome uwura me dan mu a ana ye wura wo dan mu a hwe empa esi ho empa esi wo dan me ba cho bra Facebook na ba ha de wo de hwe se de asiesie dam ho efom ho no yato nyina ties hwe se de empa eda ho ana esi ho ene se de dan mu ye simple ne se de dan mu ofe ebedru dabi empa we mintimi na so biem na nyempa we ana woda so a edura nwumra wo yire beda wo nchen no anyempa we ya enti abeye kakra obra mi bre nyina betwa wo wu a mewu a empa esi hoi si ade meto so na ye fra me yire ntimi ma me da sampa no so biem Enso sa me ne nada na sa daka no kura no a omukoye ye no omanya room bia wo mu a me yiri betimi abeda me nchen wo dabi aya me nko a mami adaka we a wo beda mu no emada se wukunu abedam me bawo anyamia na me sori anopa ya medware atena ka mu atu abai hwedan ya me firi mu a me pia bonten hwedan a wasiesia to bo ase anopa me kasa kire wakoma ne wadwene awo Tofi nkomo so sei sa bebrebe obra etwa wuo se me te sa asam no ase ama wo so wate sa asam no ase a ka wo be bafom ka wo be bre wo ho ase na ka wo be bu nipa kakra ho na ka kire wo se mi wu ana me ko Hebrew fo ngoma no ose owu achi atamu wo ho nya ho nkomo na me ka ne ba na me pesa me ka kire wo se de wani abra edan ya wo sie wo pese wo fa kwan bia so ema wo dan no ye dan soronko enam asisie ene wo buo so pese wo si sa dan no da kru bi wo ho a wo be da ka mu adaka no abedam no obia ntumi na mu bi me na me sorry anopa e plan atade a me de e be hye me na me sorry anopa e ka kire me ho se try we na me hye
top we na me de be hye but when him say bedru da bi bra Facebook aya Sompa 92.1 me de bibia to so abranti a wada ka mu yi atade e hye no no onye ono na de hye no ho obi na de hye no ne obi pa ene wo de hye no sister me sure so we need Jews ho pa 93.1 what me carry sika yes o rings ahodo a ekrokra wo ebi ye diamond ebi ye gold one day wo sora anya na de be hye na be man kura o de gold ne hye wo no kawa no adaka no a ye de utum no wayi wo kawa no e de atum wo de agya wo kwan wo se fakọ it is a Jews inti wo de wa bra bo beto chacha wo wiase a da kru Jews mu begya ho akọ ha ade na beda so yi ampa no a me yi kire wo a na wo da so no afei de wakọ akoda baabi na baabi a wakọ akoda no eye obi na de nwira kata wo ho wo hye suit papa wo fra kabana wo de ba wo mpesa wo nampo be ka fom para busuafo ye san so de krata bia hye wo kokromotie anya hwe eye wo number me say me nua bi wi na me na me di ne ko hye fridge mu obretwe wo na me hwe oba sonno bi a owo oda ho a enka misusu se sa oba we wo be de hunu na deja pa mochima no eyi ni frade enso de ne to wo se pam man tis wo kan wi enti sa asem we watena se adwendwe no tena me kase na wotwe ma Mary ma dwene me ho ma dwene ma wieye ha enti obia na woda edan papa mu no hwe ne bedroom nimpa esi ho ene bra Facebook na bra be hwe baabi a ye de wo kwa akoto aya mena ne etuo na daka na ye de utum no uji was no wagya ne ho o garment no wagya ne ho o lazy no wagya ne ho o nka wa hodo no wagya ne ho o mpabo ahodo wagya ne ho wagya odan ho wagya o bed ho wagya o TV ho what just say bibi biara wo ba asase so be pay no o jare ho hwekasa otimu a odi dia koniaba ka no esifie no ebro be se nan enum nya wo pe e na wo pese wotwe badakro okaki wankasa untimi nkra okaki eti ebedru brebi ama me ka safoa mia mintumi nan sori anopa enkofo me kaki dabi ha se akoba se mangu ewa yaresabia wangu wo nkwanhyiam na wo ofia o ka no a esi ho no ye de wo beto boot ene de wako asemi nya areho ndiare na wo pri wiase ade na wo pri wiase wo yire fisenti wo bra etwa wo anopamin to fon kanchira wo se wunya sika disay no dabi aya futuboni min kanchira wo se wunya sika aya numbi dabi aya futuboni min kanchira wo se wunya sika for pema
enye eya futubone fi se obrechi owuachi atemu ho bara no pay me pesa me twe wadwene si asem bi so se ku nyina ye wadaka ye beye no ye nya wo yire ade wo ho dabio empa no a woda so no de woni wo kunu ne da so woni wo yire ne da so but ada wo bewuo no wo yire sukura no a ontumi mewo anyo na o kisi wife no Sompa 93.1 anyo wife na ya o kisi wo no eti ye ko yi wo free fridge mu ayade wo beto ho no sabusuafo ka kire wo yire se kona ko kisi wo kuna obeye me ka sem bi a kire wo sister se sikanti o fa nipa bia anya hwe a ma me ka no kra nkire wo be ma no ube wuja no na wuja be ma no a sika woni no apanyina no o san so de be fa oba foforo bra die ntia wunya time ma wo ho na wo sori a adwuma nkoa na eda wani so a wunya brempo home no oba no a wani abra wo pe sika ma obia hunu se ma yesikani me yiri wo sika anche wo be wuaja no sika no ba ma foforo na be fa sika no adie ma me nka no kra nkire wo ebe kakra be ma foforo ebe ba fie ho aka kire won se empa we yensisa ba bia mpa no position no won mfa nkosia empa no so kwa anyo na toye o but ono na ebe kire de ope e wo fie ho abusiafo aropai Sompa 93.1 me ma me do mo na omo pemasem timi send me message, daddy I love you. Watch me pa, I am a fe. Me bewu. Mean to me, emphasize watch no more. Dabi, ya de bomb cry near the me to other kamu, ye be ye. Mamunu papa bia, and to my ben one ye. Kente ben a on ye. By I didn't to other kamu no. Ni dabua. And tomorrow did that. Near Abia Yadia Kura phone wa would da wa. Yako you do waba obia obe CSO hono. Was a mon question at Tadianum dear that day you feel no mon famra, na men fancy shano. I don't yanko for see to no ma. Anopay. Me pese me too for na me catch now say. Wiase ahuni saa no obretwe owo anope kodwontwi ebonwum bi me pese me boss anwum no kirew me wia me mpanyimfo bebam me bia homa no ama ye di nkomo hwe ma menka we nkirew oda yiro ho suade bo degree ahodo je masters ye professor 3.1 oba kwa menam emfa woni ties ayato no wa menam ena ye den when ka kire wo say ties ayato no wa menam ni sade yesi aye ba bia yesi wo fefefe no ompro when ka kire wo me ba cho ye din na tie dwumwe
na utie nwum no wi a ye bedin komo Sompa 93.1 aye Sompa 93.1 FM ade ema no no say ebre bi beba na ehu akamadofo me yiri ntimi nchia me biem se ekoyi me de me beto dan bi mu wo fie nu mu a hwan na yakoyi no free mortuary di na ba fie ne de na akoto ne bedroom akurase ya de obeto adwae se krom de ebeka se de wato bathroom anobeti ejun we biem me wi a me ba mpanyimfo so hi I was here for asem kese pa nipa bi a wabɔ bra ane na mantamu nom ne ade ama ya hyɛ na nimonyam pa ne bia ba bia ya re de no akoduru a enke no nko a kasa kyerɛ yɛn sɛ bibi wo yɛde mu a etumi sesa hyebre ene tebea na okoduru mo kyerɛ de a na iOS Tofiakwa experience yi minsu menya bi sister kuma bi ewuye na oda hospital ho a hospital konfanochi ya ekọ ho anwumre na etwe aduro se emeto na sika we ho na entumi nto ni na board e beto bi me ba fi abaya ahombo abepe bi akoka ho ahomache no na ya me free a me kọdo na me share me grandma na otene nche se anyeyi wow na me nyanya sa feeling no den bra obo mama ya me ya ba me suen but na me nyanya feeling den no na o se me ana me ha me konfa no chiko pe ba bia odada eye ho adwuma fi se me na ma me ba enguda koduru konfa no chi na ya fa na free ho se ye de ne ko mochre ho timiduru ho na mochre mai ne se unimu ni para na me se o me sister no no so hu na bi hu na me se ai na o se ne dimachi amu de ni pa ba ne pa anti dimachi na ko mintu mi je se wa hwehwe na hu na tofe papa ni bie dan kese no a omunya amfa omu nkohye fridge mu no ne omu a oma begu bi a yenhu na busuafo ne roma kohye fridge mu no omu a ache masabi asesa route bi a pampan kura den na omu aba foforo na obie dan a ode mi wura ma me hwe dan kese pa nipa ni gu ho saa no me hunu ba bia ne suo firi mi nipa dua nim epieye na enso na me nsuin buebue se ye de kasa esun no so na me nye bi but me hu yen say afei manim ne mentade no manim say die ni nyina efo ya me sister no nkom but wo nipa bi no oda ho a me bisa ban ne say na we nsu wawu because tofo wo hwe na we die oda ho ni tina no abode se ne wasi aye no ho no a ne ba bia de na akoto obi asabi na proso no adwe bem ti eno so we accident Tofi kesa go be kasa obi a wakọ baabi aba na bia wayi wo hu na wabre na wape baabi ada wa relax hu se wawu enso kọ na enso na okọ am hwe ni pa no sa na am say eh mami a woda hai pa se nra atade a wo be hya na kwala bi ko fai spray odi gu no ho akwala bi ko fai ne mpaboa obi ko so mu kwan pa maame ani fa so breye pa se na tade odi be hya wede na obi de nsa ko kanya ne kwan so tailor ni kura opam ye kura koye na se de nsa odi kura mu ne nya papa de ni ba ne be kan ne obe ya ache no just 24 hours aha na oda yes bibia asesa Tofi Solomon say bra obo ye ni nyina wo hu ne se ni nyina ye huhudie okay sa asam na Solomon kan ye no ya me pese ne ka kuroi mu atitiri ni ani ntin bi ya nyame ahira wo mo pa omo je omo tum se nyame ahira wo mo no ya omo hwehwe Solomon abrabo na omo fa ndoto omo se eden no enne omo wo na eden na Solomon so wa Solomon tumi be bie na no be kan se ene ma nyina eye huhudie yeah
hwe sa wontumi nwene saa enema nyina ya huhudie no ho a ebia na sa bi obeka se omo a na brabo ye na wocho obu ho na brabo no oni na wocho ba akokora sika wonanim aye hands to mouth nanso Lucifer tumi adada ya ne ama yewura free owu achi ne ma ewo ho ne nsesan ye de ba ne bibia ye nsaka ye ntumi mfa anya hwe ne ma yewura fi eye ne ma ye nua ho kire no pa obu ho a bibi kitwa bi esese nkuoyi ma na sesa ne nua bi abrabo no Tofi ne wura tumi fi na odwene ne second house ne third house ne second car ne third car no miensa but boy wa born adwen po say afiwe me to car for because me did 50 years me did 60 years me to in my birthday 18 nua bi pa bi a just 100 cedis crowd be man no ne rate me free sa de no na emum kai won anim a obeto de abehye fan bi e no kai professor was ne ma nyina ya huhudie ne na abrabo wie owu a me tu yenuanom a omne nkofo hyiehie anwuma mu nso fo say wo de ka sembia wo pa wo betumi ahyehye ne yie fafa wo nua bi ho na yenyini mfiri ho na one na yere nkobu anda na yemfa adwuma no ho anim wonyam nyina ma mo wabaso enye citations ahodo fa nhye wanim wonyam na ebre bi beba sane wo kan ye no onkai hwi biu ne obre pa ye bia ni ho a obetumi akai no asase su biu emre bi na metie sports jolaka na oyesa sports no na waka brantie bi a wabo brawo football mu enya din pa ye se ne toilet seat ya wote so no ye the gold no em so no e boxer mum boxer the toilet seat say or the gold na ye seat no ena wote so asani pay na ye ka say ebedu da bi enema nyina be ye ehuhudi ama no me yonku bi to fa makai no bi a obehu no e frɛ no ajabo ache no tie hwa mre bi oba me fie no say nana oron ma sa so na pema me okay nana wonya sika ya fa bi to atade ahye o na fa bi to aduane di na obi ben wo no ohia mo na obi a ya aboa no otani mi di nkomo pi na mse eja na ene ufutu edi ase ada de na hu mo no so onye bibia na me ka kire wo say da chi bi ubewu ama obi baba be fa wo yere na one wo yere e wo dan mu a woni masem obebi sa no na mse eja da bi o se bra ogusu ni ni hia no obebi sa no say di me ni ukunu pa hwan na ya ade Ajabo ache onya ne baby ko me nu kunu pa hwan na ya ade na mo se na jawo hwa obeka se was na se wo wawu ko nti o meka se wo na wo ya ade na ni bumefu no nti ne obeka na se na me de wo ye ne bibia pepepe sa papa ya nkura mama mehu a ka enigi akura ade enigi wa ware mu kura nka mehu no bi na ode ye kasabebuo ne afutu na ode tumifo na toda ya na wenum nyina ba ni patrim ne adwendwene ho a mame te papa no asese enema ye bra pen ne nipa a wo munti ye twa nkofo abe ebu nkofo faso kan samfa nkofo ho a kosise etumi di binum kra bra bokɔ wi afiase no sa nipa no be ye kakra sa ne wo kan na won ne ntam ate bese na wo brain so mame fancy na mame no wo ha no awdiafo ne din e de Asopani justice osei anopai wakan asem me see ebre bi beba na wadane osaman ti hwe ho yi obre etwo ma Mary papa anopai mame ntio yo de radia se anopai nso ode aba na yegusua yesum ye ho na yasum oman ni nyina enso Tofi nyame nhyiraw se anopen so wo de yakoyachi something we tend to forget said the asorpanyi ekaye no
na ansa na no amenchia odifo atagri emergency mechia obebre afenso mi school for omo say ma na bia ye hwe onso mo ye dinda Father Christy Roman School Tafo. Okay. Mechia mu nyina chechefo a mo hwe me Ralph mo the Grafts headmaster Mr. Tamakuru mechia mu nyina na Tofia Sami we all have one faith. Say one faith FATE. Okay. Enye GDA faith. Okay. Ye nyina wo hyebre baako. Na sa hyebre no ya na ye wre afi. Me kai say ye wo school mre bi na ye co teacher baako na waje soma akwala ko to ti ne pano tim papa no diwie ye el. Eda no ma yesre wo dem ho sa o wie wo se enti da bi pa beba mawu a se aduane de sei mini bio luma bese ye betimani no mawu a medwa papa na kwa da to ye Tofi owu eya na owu eya no nso no on se de mawu ya ne se ewiase nso ado ye nim wiase a ewo wiase we ya chinti no ye nim bibia ye nim ane se wiase ya ye so titru say why successful wanya and de wu hia bia wakoma to yam efia wanya bi emma wanya bi ensre bia fata bia wanya bi wo asase so why should I die adenti na wo se mi wo na mi jasa niema we nyina eho na mi kodi nsense me wo baabi mi koda baabi basa anopay Tofe ama me wira ho kafra ma because ewiase edampa se me wo entoma me di befra na ya chese ya kamfo me me wo car papa bi dem ma ho ne driving afo na me wo emma papa bi chese dachi bia mani da so se omo nso be ye dey ba behwe me me wo kunu papa bi o ma me nia me pe bia na at the end of it all me ba be wu no enti me ya bofra na me kan bibi na me dwin bibi Paul say me ya bofra me dwin say abofra me susu say abofra na me say enti nipa obi wu a ye frantoma kwa ye nyina enti wo nso be wu bi na question na me ta bi sa pa no makani nchi atro dwum bi o say ayituma a wo to so ade akọ obi eyi asa obi so betu bi so ade aba yi ase jollof na udi a wo wanum ton obi so be di bi wo de ase obi so be di bi wo de ase adenti why do we tend to forget this adenti na ye rate me fi sa niema nyina emre bi social media na playing clash bi a ba ye na omu twa play numu inside inside na me hwe bronia oti ho enipa fe kama omu te play no sinti se enipa we na asigoi yes hey all of a sudden enti asanso ya ade bia on say nyame nyansem no osade asie yen yo nobody knows when obie baby kro wo play kukukuku me kwa akraba me kwa na nyame te so no osre enti Paul kai ose sasa niema nyina osoro di kukurudu betwam we betwam sasa niema nyina betwam dia ene enipa ben na sasa meje ewo onyame sompa ene abrabo kronkron emu etisa dia adofo no ma motie ye na anopai me gidi yes asema ye kan atowa koma so asema ye kan ama wani aba wo ho so asema ye kan wo hu say sa faith no wo mu bi because we all have one faith so we yo here ni o so yo difuo so we ye hwan yo ye nyina baabi ba ko pe na ye de ye ko na enipa ba ko pe so na ye ko face or say after death judgment send your papa kan enya no na ye dwen ho na mom ne ye kan say sa ne me nyina betwam afi abrabo mu dia adofo nom asasi so ayewei amedi chebi enti se nyame aboa na wo de wakọ wanim wa ye successful wanya niema bia susu pre
obi ne ne nwumo so opre so pre so wo obi ase wate obi a ofro na wo twe na eba form no sa nipa na wo twe ne ba form no sa nipa ne bia ne nkoye mu na nso wo beko eni nti ye momoden se Paul bisa ye se ene ne nipa ben na sasa ye wa asase so dia adofo no dia make ne se ye momoden se die kowie nyina se ye papa wate because Solomon kraka was a vanity of vanities ne nyame dia ma won nyina ma wani nyi wom dibi nemom ye momoden se ye be ye papa ye momoden se ye be ma ye nua bi nso kwan esan se ye nyina ya pri ye kwa kowie ba bi baako bua wo nua o de ekoso ewa abusuam ne ekoso wa adwumam obi timi tan obia untimi hu ade kura ope osim se mi wu kura obi timi kra ka se nyankopon firi soro ba kura me asem we me fa nche nipa kro da se nyankopon firi soro ba kura ne sesa me ye se me nya da because we tend to forget that we all have one faith. Whether you like it or not, so ebebem is inevitable. Eninti anopay ya da tofin komwase tofi ya da wase se wan ma ya sai eni aba ye ho so na ye nhwe ya kwan yie ye ntenetene ya kwan ye no ye ho ye no ye nua ma wonua kwan na ono nso so onidi bi ma wonua kwan na ono nso anko nanimu bi na eye den a we all have one faith. We all go. Se sikadi wanimu a aya na oyere fi owu. Se kamfo e wo position a wanya na oyere fi owu. Se ahofe ekurawa na oyere fi owu. Yamfa sra kese ema yediem herbal center. Yediem herbal center eye adwumaku a abusuafo omo ayaresa ena omo sa. Na upe waswe ya Kumase High School. Transformer hope ena omo ewo na enuro omo de abadwa so no yewo yediem herbal center enuro awode abani bi te say yediem herbal mesha eboa yem papa ene atridi tete abrabo mesre obomodin na pebi enom yediem wama no nso no eboa ena yediem wape ni nyina no adwuma eyede bo obi a utie me na o problem say ebi a usisi how etiti wo ni nyina no bomodin na kope wo mu enu ni bi enom immune system no akofom o pese u boost immune system na mesro kope omunro ni bi enom bo wura shop bi akwa o se mepe yediem enu ni bi na aboa soro nkokwan so ama watimi akowanim na ayarasa de ehia minister papa I'm in jail. Papa, I don't pay a reading show. Na on your case. Na Oboni Council said death is inevitable. Death is inevitable. Wo ya dia. Wo ye den. Ebeto. So wo ye hwan. So wo ye den. Na Oboni na sa Council be say death is no respecter of person. No matter how great a sinner or a great a saint, no matter how mighty the king and how weak a child, death is no respecter of person. It doesn't care who you think you are or how smart you think you are to attempt to defeat and defy it. It does not fear you at all. Also, omuda sani bia wo wiase. So we are president. So we are lawyer. So we are radio presenter. So we are doctor. So we are nurse. Ohene osofo nipa bia we are any dibia bia kura wono. Owo mfere. Tofinie, tofin komo. Na adia mobo wo ne se ene akromfo kra de omutimi tro letter e de koma bank bi se ye ba be wiamo Tofiakwa na owu ba omo obi anka ye ade ma ne ye mobo na ye hu pa no na adasa ya na ewre fi
abra ye kai ewuo eye bra ye awufusum ede ama obi afi ni ye tinisuo ye twen ye ho a na ye kokon aduane ho ewa yi ase na ye wure fi se ye nua bi na oda mpa no so no ebre bi ba ye nso ye beye saa COVID-19 ekoye no enche saa o enko impo say asan so aman muso na ye hu se Ghana ha de nyame di ye ho afofi na wo hwe abrochire nkro ni bia se de ye tu amna na ye hwie nipa gum emma hu se nipa ye mobo nipa mobo nanso sanima we nyina no within a short time ni erafi hwe na nsen gas explosion bi e cause wo Ghana ha se de nipa si tete fire hwe se wo twam wo ba bi na accident bi asi hwe se de nipa si e mobofa nanso dasaniti wiase o se manson komra nyina obitimi kasa an ye bobese atimi twe manson papa obretwa wo na de yemi ya ne se enipa bia bewu na legacy be na wuja to ho enti opani wa braba wo bono ubewu am obi ahwe wo mayie nie utifia ohwinimu bon saa no enti ubewu ama obi atimi atete wo mayie uti abusuamu a wo ye a wo nko ana wodwene wo nko a wo ye die ho no enti wo bewu ama obi abehwe wo mana Tofiakwa o se twa se nipa wu prekope o na mibusa se wo prekope no ekwa beso na befa wu opani ye mre ye ho ase na sa wa mre wo ho ase a owo be mo abre wo ho ase na o say death is no respecter of person me e frame edu jamfi enti ye betimi atro mi din say Mr. Edu jamfi nie na opani wu a udin be sesa afi ne afre udin say ade no nya asai ti wadadwene ho se utwam wo mortuary na siren airborne no ebre bi beba ama won siren bebo papa wa ye funadaka na wo sa to funadaka yi emfaso na wo gi wo ho no ebre bi bo bi so beji wo ho mfaso osofo wo ye ufusum na ade ya na eme ya ne se efunata ade fo na bibusa mo se dressing be na wa yi na wa hye suit abotai na mpaboa kurampo ebi nhyew oniema bebreba wanya nyina no ye gya okwan mo okokora no ya ma wo mpaboa nhye minu a wonnam nuro so epese wo pa wunya wakaye hu se dako obeda wo nsori biem sede wo da unhunu no na wani beba wo so wa no wani ate no sa pepepe o okay na photo ya akidia to is was it remember we were like you na yetisawo na yetisawo abra obetwam wasieye bia no papa baby e wosenka nipa ya sheda ko excursion eko hwe ye dabre mu eko hwe ye dachi mu pa mortuary ene asieye okay. And so we don't have time for these places ye besre ye mra ye ho ase okay isan se nipa ansahwe Minister IBJ medase abusia for bra Facebook sisi ana behwe ye twa asieye bi akyerew na ntroya watro no ho ne se kai se na yete sawo na ye koba te se de wo koba yi bare ne aha ne da we free Mr. Dapa ho o se mama na kai ono oye police ni panyina
ene wogina home on say aposifo ade ba ko a etimi si yese wakoto se ABS wo bi ewuda abontiana bibi na ye de nipa na kwese ko en postmortem wase mama na kai anopa papa Frank weje wase tofe no topic idi akame na metema konya mu a me dwene abusiafo have time for yourself nyabre ma wo de ebe ko me say o ba mi abon se nwa ho na go me na wotwi me su me ho ebisa me ho se nti dabi beba ama kwamna kase atena fidie so ay announcement set of echo yeah na your boy voices na me twimi mu ni nyame ye pe onti abeto me ama tauna yanko enim ebre no ko na yenye ne tawsei me kan sembe me ensabi na afamu ha sei bra woni msa asase so e bai obi a wa asase nso obi anim ba bi eda ne asem obi a wa asase but obi anim ba bi eda it means say me te ha me nim se mewu but anim ba bi si asase nso emro sesias dabi ebro sesias a obi nya bi te me prem ho ayede he obi a wa asase mo a mo tie me mo a mo hweye no me kwa bra me te ha me ba kuma se me nto asase kura me wa asase wa wutie me no nto asase kura na wo ha obi dan kura wo asase asase no so emoro sesias enti kuma se fia wasi ya obi da bonten wo mfikyire ho Tofiakwa ade ba ko ya na yoro ho kura ne se wuntimi na edan miensamu e wa wo fi ho kopem sa ade be che wo yere kura badwane agya wo abakaso akwaji aduru ya ana wuntimi ndidi kura be sempre num ifri no nsia eko ebere bi ho kura ede no ma wa wonni obakasa ade asa na so wo de to ani hwe wo de bie wo mpoma no hwe akire ho wo de hwe chance na e wo ho ntofe hu obi chance dan kura tumu se sa fie wo ahia wo mo ya sa wo hunu obi ba bi obi free ba na hwe ne nase na hwe mpabo ehye no a obi nkyera wo sa nipa wa ko ni ho kyere no na de ba ko nipa ya na yenta nhye no so no se yenso a ye free kurase ba bi no nyame ya adom a wapagya ye no ya ne ye kyere ye ho pa tofi ya ye maame ni bi ya maame dwene ne ho eno anwuma kura bi ya ye maame kura bu ada no tofi sa be obi wo kuma se wonya ne ho se tam ne maame kura wo kurase kura ni se ne ba no wosika anopai kohwe ye se free bi kefet ombaje ka akwa nyina boss omu wiya wonum do mo ye omo nkwa asori o ebi mo to ombo ase ne ma ekɔhwe emutuo ene nam ni wure fi se wo kyena nti ade a ye friend se wo kyena eda ho ma obi a ebeto to ebeto no ebeto wo esum ana se ebeto wo han mu obi a nim se wo bewu na wu a wo bepie wo han mu ana wo pie wo sum mu eye nokore enyu obi a ne ba asetra mu a obenya sika de eye nokore tofi obi so ha wo sika wodwose tam yes obi so ha woni kapre woni ten na so mpotam ho no no bibia bekɔ wo bia se be kra no yese kra no enti wadwene ba bia obekɔ ho eda no kora ebesi a wo bewu no die na ebesi a bema wo bewu eye ka akwanhia eye nsuo na befa wo eja na be hyew eda na bebu akun edua na bekasa wo afuom obi kura na sabe ni tuo befom ye be ma wo nkwa ebe firi wo nsa na wo wie a wo kɔ hen minim sabe bia wo fele pa ma wo se obi behu se wadaja muni oba bi wo hokura no a anadwe so ni kunu di asiamu a ya na fere se obama ni kunu no hunu na daja kura wo no ho ofele na so beduru ba bi no tofe ensuo e de bedware e de yensa be wura wo ba bi na wo pante bi kura no a ebia asei gu ba bi no ye ko dwiri sa niema ni nyina gu ho ne ye hunu de atete de wo bɔ ne po wo boxa wansie wo dem aye basa ni nyina bedadi yare anka wo a omu de bɛkɔ tofe ye mre ye ho ase nyame kura wo bɔ ye no
obre ne ho ase ba nipa tebia mbe fa nipa tebia mu ma me no mie no ne ye di ahurusie sekusi a wafurusie ne yonko akodi asi o se ye hwede ye kyerɛkyerɛ kakra ye bedi enti wo de wo da ho a ya hwade wo bed na wo da so no wo de ya hwade en chance ne tia ba ko se de ya bɔ nkuku buo da so no ontra ta tia no edan ya we se ade se ye hunu chance no a to ven chance na wo to a ya wo yiye no de twentwene ho no tia ba ko pass sei e na wo da na sa tia na te se wadaka wo de pagya wo de hwade chance tia na carpenter ni yi no mako a wo de boda no so no sa na wadaka na tie wo ya den obekɔ wo ya den ye besiu ye siwo ensuo fawo ɛdeɛ ye wo asɛmbɔ no pɔ nti ya mmere ye ho ase beberebe ye beja ho beberebe ye mfa nkosi baabia wonim sɛ omo kura o ye sie wo mu yi na omo wo sika ne adan ne ajapade ye kyɛn yɛn adena ya mfa o mantum ibinie ade bi si wo Nigeria guy bi wui guy bi enya sika pa na papa ehia ni ansa na guy ni benya sika owu ye no ka ne board ne wo Nigeria memu pa no mu to ka no eyi nkunwa no nyina de free mu na mu tu form de papa ne se ho ade anche kura na cruise akoyi ka no na amu nko yi no mu nyane ade anche kura na cruise akoyi ka no kura Mr. ye bre ho ase e benyina che mate o papa kura tu fo a o se kwabena bre ho ase o yeah fani die ma obi a woni ne behia bia enipa wonim nipa a wo ba no inte respect no wonim da wo behia nipa mo a inte kofom tofo obi a wo ne wo adwuma mu enam na kese semti ne ho kyere no kro bi mo ano koma ye baba hoda bi ye mra ya ho ase me da se abusiafo anobai na me ka se me ana otwe no fa ma dwene ne makoma enim ye di nkomo eneme bia homa ne kakra na aki wadaroma YouTube for ninti me dame ho kakra bia ba na ma be fakos hwe obre echu okay abusiafo we the late akwasi ampofo agye the shining star kontonchi de hye no ene oni ho adwumwe oyare bribi ne yare sori mu ena o kan o tro nwumi me kai ada ampofo agye dampam na ye bodwumwe e wona yi ase wasante mampo me yire mfida woni hwan na wonsu hwe nyansa e woni tirim ene na na kwame ampadu owen o hye fridge mu enche obete ho asem ibesi no ba wabo nyansanyom obra sister bra obako mami mi ahoma na kakra ene betu mikane akinkan messages ne so kakra we ba cho 0551931931 0548931931 ene obata una akona oni atimi ababi na me ano ene no hey masa already you know what's wrong okay sako ba yeah me so what information center no okay obi person no din ko but mo Dabi bacho dabi mento kan yi mo van chedo na ukojanko ba information center ho na yere dia no wabiemu me bacho udini ba wi afra me free international oyibo national ni bi wa piemo adoato ibo papa fi oyibo na me chia ejati for kropo tofi isi omuso mu hian de bi omu bo mi subo oyibo da be na oni tofi be ba na be heye na omu pe wa se mi si bi obeko bia wechi omadi wechi sa na tofi ene wa bie ye ni se dia ye bibi na ye ni se owo ni ho ma ya ene wa bie ye ni minim skeni bi a owo ni sika na onukula opeso owo ni be fa ni nko na okoda hospital no enu o mbetro na ni mani to no mo de ba na brochire for so de sika e ba
Marco Faso for some bomb pie man. See, I call any fee papa Nikian or papa Nika of the sofu. My bread, me bread, bomb pie more mammy, Nami, and then Colani any day, mean Tiasi. And then, could you only say, Master White, you come say, only say, one woman, and yet Tofi, I say, woman. That could pet. Obeda usole bio na mi bla ni kaso obi se kaso obi ni obi muwa na e bia se sia auto ho a enye obi na be pagya to finya me da se oyibo national me ba che odi ni ba bia frame me free. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning. Me tell program na say asama atoma kuma so pa na e ya so say na bon ko ho bebre na o so ya mu ya o me bi chawka me do mzenge obia me nzanga me vanje no paswa mo kana sama atuma so na so me plan so na chia margin anda there's a program out here intino ni pakro why obi bi kra de be che no me boa why ta no mo ye kwasi buna de bebre ya o mo de me ni na mo ba ya na me da se no se enye na me jama na ha manaka me da se Germaninka na ewiase yemfa nko ba bia pacho udin ene ba wi afre me free atin se akrobato eye jingle bi ma o se Tofiakwa oye de na obewu sajin no Rocky hwehwe sajin no ame o se oye de ya enyom ne de oye ade kasa na oye ade but ba o me oye de ya obewu me pacho sabri de echina ye record 21st clinic ho na ya kwa je yaresa kese wa ja obasi media kasa de ke yedu gas oven papa na meye entotobu onkwanche na wakwa akwahwehwe ba se Tofiakwa so yenya japade nyina ne mfa nhya wonsa se eye wodia ade we nyina ye wodia be ma ngunkonyaw oba so ngunkonyaw e be na wonso obekọ na yenka hunu se owuo de ewo ho but ema susudwini wuo ho yenhwa bibi wa ha susudwini se owuo ebe fawo odi agura a wobekọ ntem ma se Tofiakwa o se wasu wiki mu pa e pa cha opi ye ne die mu se odwini owuo ho a wobekọ ntem e pa cha sususu owuo ho na wo ye den ya a wobekọ o ka se e wo se ye nyamre emre na ne die he se wo sori a wada wo nkwadwuma na e ye no ho asem na ana mebusa se wada wo nkwadwuma ana wa fa emre ana se wo nfa emre enti ne ma bi wo ho a odwina a wo be kontam enti ma se nyabo ho abotre wate na ye wadwuma na wo nyanko ye wai ate ajo udini ba we afra be free. But your friend could finish a half at me. Okay. After more kind of no room, and let your Makaya send papa. Makai, the papa. Of course, your friend a Man Mountain. To also to say Man Mountain and Pat. And then make a papa we our daho. Don't say, hey. Then my big papa and a daho say, pay your home. My wife da so mama na sule onka fra well sister hello ohima papa anopedi mwaka ya sempa mwaja die nyakupon slamu omie die mwaje mu wafutu ankasa mesi ni fie wa yale na me ko di ni ya hoda me ko ho no mesi mi gina ho na me ho popo yes obi kwa se nini aye nsu a anka wo nu nsuo da na ye den ewiase ye fanko baby a ye na adaka mu na ye ko ano pe di da mo mate onim se omumi enu wo ho ya omo bedroom a me na omudi nkomo yi dakro ba ko ntimi nko ba ko efi se ba ko be kwa adaka mu hello we are see you me ba cho udini ba be afre me free. Hello Tofi. Good morning. Good morning. Apom to say Arade Adom senior. But your fellow send professor de ja. Okay. What ka sem ama ene me wi akọ bra
ya sienya botere hwe sebeka Ghana obema bi so free solei and maybe I came 179 seku the case will be a tombo from obi ma akoti leko at the face your from ni yabada bon so no sika na to leko no ni wa sani pa se be wi ase oko wo no na ne dan kare o timi kan dan o si ya sika wo yefa afonso dia be ye wo how I so get to my future wa sell no e do wi ase dem ya se wo kon kon su le bi se no siti bon ya ko dia fare kem na kon ko sam ana to ka so be ni ya no e ti na nye nkwa e be wi ase no the future wo na no wo ja ko yi and can be jo ako but you of how the future hammer what cause it this nation Tofiakwa Singapore we start with them Malaysia we start with them and come Muslims say irresponsible maya and come Muslims is shobukum what the cause of harm don't be familiar what the china no shi amra o ma hene wa mpa che wo me ba che wo din ni ba bi afra mi free me from Ruben me kasafri etimetim tabu okay Ruben mami ntio me damasipa ne asemu amaka na na mentie mu program yi da na nko aba me tie no ma nya hwe ade awu papa me program no ai ye frere say me buta ya me di tie asi kenka menya anka mebo mabra mama na atu ho de bia me sorry am ko adwuma no na ko makofa ho e bia me koi me nsa ma efie na nka ye de mi abetu amranem nti de bia me sori bia se me famna no na me dukuru mu a ye obeye me bone bia na makai se mamma na da ho se me ye papa e da ho ma me ye bone a so aketua e be ba me so the program na mu ye ni ne papa no e ye me de papa me da ma koso am ofidie no e na Sompa wai okay 8:45 na me the course na si pacho wudi ni ba bia o frame me free pacho ya frame kuku am free Western region Christia okay Western region kuku am pacho na se wo hwe Sompa TV mama nti o so fe anape de ama me raho me super papa atama waka de bia me tio ba me frɛ wo da na pe de ama me raho kire sei me mama 8 years ago wo hwe ono a na oye ne bibia na dapope wawuda wo yeso efe e be dware no efe ebi ono a no sorry fie no ho etira saade obehye no mi mom na me kire se yenfa we nhye no ho na yenhye ni we yenye ni we anape wa mama hu se enipa nsa hwe na odawa me kasa no ho onyima no eda yiwa no nka obeka se kukwa de o cheche me o ha no o pekasa nso maami anka hwe odawa na ni se good e maami hu se enipa ye wo baabi ko nti e wo se ye hu se ye fum ye nua mpo na wati obi na asokura no ka se wo ponsa no pa na chewo na e asomdwe mela me da masepa ni program me da se me ba cho udi ni ba bia frame me free hello FM am focus to make us see yama sisi see fuma me no din ko okay Castro mamintio okay I'm a painter I see the machine na me do me spray o me bro na kada ya ni nipa o na mabrabo mu o ba tire wo abusia na so bia ho bedru ba bi no no so fe hia o mo a kafenera ho no pai ma fe me papa na me papa o kre bo fo o tira ba chi na den tira ye da ha afi afente so na me papa wa ye mra o ha o ntimi so ren ko ba bia se nipa ye nhye ma ye wu ye ho mobo ati okay me da se me fa de otwa to na ya wi course no ha ba cho wodi ni ba bia frame me free Minana Collins Amopoku DJ Tofiakwa. Yes sir. Minana me mo chi o therefore. Hey, of our crow for him vie. Watch crow for him vie boko. Of my feel. Oh, mi sheho de bia mi ti o na. Na Tofiakwa. Of Madam fu bi e o Sompa TV, cheese e o Accra. Yes, Dr. Emmanuel Niteki into Executive Director Kuku Health and Extension Division Cocoa Board. Okay. Only Ghana and pension Cocoa for the pension pay. See, then can choose some more money. Medana see. Uchi de Bian, Mechanic Joanna, Eki Utu, the commandant, prisons officers.
prison officer training school on crime. Yeah, Tofi. Yeah, what's my opinion? Me would have papa no offer. If I come, we have to go free more on crime. Yeah, what done you now should have a krufa. Now, me ko fan of fire call Accra Motre. You go be credit. Not me offer you be a precasa or that one year didn't go for good so. Tofi. And I know me so papa. Now, cry there on the bedroom by the row. Until now, see me of a pay. In fact, I will for me, but yeah, near dinner that he so. Awesome. Yeah, there's some for me. Me, dear, may you will eat. For example, for Jane, you know, last year and the way, no mamma, so that's my friend. One country, Mate, me that see, young Fasida. Emma 21st clinic omo eka ho bi ene de test message si ebrel sciatica expert me pa cho se utie mi a enkrabata be se edunum eko edunson na 21st clinic ahwe ewo ka kira ya bie no na anu ya takwa de no Roman stores one Roman stores no na edi nhwe ani musa abrosan no musi painting green kama obi se 21st clinic signboard boho kama oboase so tisi oboase a ho court junction se kumasi na wo hwe me ana wutie mi efira ahwa overseas ha mampon road ho na omo me no kase no omo otema enkran kasoa goso kumasi wanchi sunwan brekum Tachimai, Takrade, Nkranza, Kofodua, Domi, Debiso, Jaboso, Takwa, Obuasi, Chese. Bibachosa, Tuase, Etrichone, ya we are. A sciatic nerves, no, and a Huabasem. Now the whole Africa, or no, and a Yabona Basso. And Unti, and a share a Warsa, wow, share TV, and wow, share Facebook, and YouTube, no. And net graphics are who do a daily guide no na sifo nyina 21st a dear him a dia unu TV so ana radio so no me pa cho Facebook ni YouTube no we East Legon de no hoye research center brekrona no so honso no amanfo ko ekoja sa ewo ho yade bia etete wasasi so no Fakye 21st clinic udi oduru a o se Tofiakwa sememra or discounter or the ebemount 0540311311 0540311311 sunyan omo ewo ho said me no kasa no udu sunyan sisi at 98.9 Sompa FM e die him ewo sunyan abontin so saki bra dakrubia ebeba o sorry anopa obefa phone afre me enye me na mefa obi na befa na waka kire o say da ko Bruni say I wish that day never comes and so we then ebeba yes enti said ye hia ye bon komo fa adwene no dakro ye ntimi mfra ye ho bi biso wo da ho mai just say nyina ye pray na ye ko heaven how they do afebo saki maminti o na neno tau I say as you are now so I was as I am now so shall you be obi na so de ni atwe ho no ayaro hosem enso so den ya e beko when na obi elder ba ko preach o say owo ye Kristo ni bi anfa so in fact eno no ma meti sa de na se pa say we Kristo ni pa ni se osuru wo because I anfa so nti so osuru wo dia na so life no omboni enye wapa I asem sebe right adofo no mi enkwai messages no e bia ba bebre kodwo asempa ne di kan de ne buy yes or say I can't person cuz I can't miss this powerful show kodwo asempa furniture works Dum Kumase Tactics man also watching you live from Amakum Kumase more fire for your good work okay keep it up greetings to my sweet mother Fia Boajoa Ember Power say okay or free overseas or Seresa Honorable Nana Opoku GH I say good morning to you all. I'm enjoying the sports show Kwabena de asemebo Fakye is a sports show let us all go and support the team at Asante Kotoko at Babayara Stadium today. Fabulous we dey you
mehame a tournament na ne yebo qualifiers and there's kwaku yeboa atakra I say kapena no so be us was say oh yeah we say akata ni Chase Perry also go Dominic Pepra Jesus I'm kind of Jesus watching you live from Dunkwa on Ofin Clays Kenti Ken also share Clays that's pa obi an share Moses Netty also from Fardman Point so you are the best among the rest yaw sebe amakuma himfi also good morning awam Paul dinium de pa say Tofiakwa this program is good, it's the best. Ken Otachi also watching you live from Etimetim Teboom. Keep up the good work, God bless you. Gideon and Kwame Champion also more fire. Amolo Sasari was ask again no Isaac Wache also no sound Isaac sound naba it didn't know if a bachelor from my camera there. Yes, Abefe Bonale Lustuwa. Good morning, Tofiakwa. I'm watching you live from Antoine Desina, and I really love this program. Yeah, that's Honorable Abidi Kwada. So, also Fakye is airborne loud and clear at Big Joe Shoes. Kwada. So, Nana Owusu, watching you live from Italy. Only God. I know you say voice, voice of God. Jamen sem na Tofika na no pay. I'm concerned Emmanuel. Say pride won't take us anywhere. I'm sad. Nana Ama Coachila, and I say Coachila. God bless you, boss. Erade Boye. Ajekum Kwabena, please, Pastor. Good morning. We thank God for another day, Pastor Tofiakwa. From Toronto. Ganja say me friend pastor. But you me cause of you me dingo fa assembly am say me nyesofo. Greetings to all my church members, Assemblies of God, Jacobu. Nana Ajekum Maxo, Pastor hey, Pastor, good morning. Okay, I think they're the same message, right? Kofi Ajiman Blackman also watching you inside Pig Farm Accra. Digraft Collins in Fredericks, yes, in Fantifu Krum. Wow, Tofiakwa, Tofinkomo, you guys are doing great job. Well done, Bisma Bona. I say, Nipan Seshe, Charles Marfo. I'm watching you live inside Come Back Service House, Comet Estate Accra, right? Felix Opong, I say Dachi. Or hine nana koju you or hey Kwame Adomba watching the show live at Ashtown or hinji abostic asemu nipa nseshe Kwabena Ajekum watching you live from Kwame Danso Nanaba Prosper watching you live from Chronom. Let's all endeavor to work on our souls. May God help us. Or say Safu Ebiwiase. Yeah, I love your program and I want to discuss something with you. We are no afraid. Porter Don. Sometimes it's sad when you want help from someone who you think he or she can help you 100 cities. Fakye. Gabriel Amwating, good morning. I'm watching you live from Sepase Amwabeng. I say AK Yonkodo. You nice program, Tofe. I love you, bro. Kofi Usu, I'm sad today. God bless you. Kofi Usu sad baby. I say I'm watching you from Oshim. It's very sad today program. Okay, fine. Mami Poma was nipa nsahwe yemua nipa bra otiase. Let's all repent from our sins. Uncle Joe Fanti Newtown was SMP nice program by all standards. Kudos to you all. Right. I say Tofiakwa. Okay, I can't be Muni Abubakar was nice. Nana Bafuwa. Good morning to you all. I'm watching you from UK Redditch. You are doing great job. Keep it up. Ajekum Daniel, so watching you live from Sepase. You guys are doing well. Greetings to you all, staff of Fia Kubi Ampem Girls, Terboom, Sylvester Amwa. Sylvester way. Sylvester called Peter Kwame Salim or Salam Jesse. It's not easy. Nana Mecha Papa B. Hey, Ibrahim Ronaldo, we relying from you. God bless you and your family. Okay, we are listening to you live from Azulis Parliament, Bukubzongo. You, Gladys Joshua, you must love it. Stories be so. Okay, right. Messages are what I'm from. Okay, Saki, ono ena head of production, ono ena no pay oshishe show ya. Mede ebrewi. But I was here for Tara One Media, Madaroma, meaning say Yankupon ya doma. Afe na yatia bisim.
afei ne enya 2 months na ohe 2 months a afei ne enya no a kyerɛ sɛ yɛwɔ plans ɛde ma obi a otie yɛn na nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛma oyire mfi sɛ ɛnɛ na wɔtwe ɛyɛ gyanom da ɛyɛ Father's Day na asɛm no emodin Ajapa is special. Hey, Janum, yeah, mobo. Hey, okay. Catch it, waha. Catch it, Aquaba. Yeah, bra. Let's say, Yami Adam now, so Yankopo Adam. Catch it, Sompa, Tarawan Media. Plans Ben Amo at the my Father's Day, and now watch. You celebrate match here for near her for about Sompa TV, near Sompa 93.1. Celebrate, Sabre, 93.1. Father's Day. Hey, yeah, some more. Brownie, yeah. I just say, a jar, Oshemoa, Oshemunchichemoa, a man is celebrating a mother. But what was I say? Oh, yeah, the assessor a jaye. Now, what they actually said they will be best celebrating. If I did bring you now, but when the master's asked him, Momianka, I thought that moons soon Munyabotre. Ya, ma, ya, quaco, yes, say. A gentleman yet. And yet, gentleman, and yet. Tea. Ya were my beans who are almost crown approaching Obia. But on say, me best sad we, me fee say a compare was a I do not yet there to trimu. I say, memanya, metimose. Osha, memma be brain ye. Sanson and ma be brain ye. But a true mother's da. Yamaria singing who say, Yanko Poya demand now or me or guest to be waha. Or bachelor more who say, so Tiriasi we more. Ya wa dear be wa. Yawa babiasi, o papa bit me, I owe my mean to me yet. I was here to say some no say. Ni ye sad green away trim every one memma. Me Obama me ma. Bet my catcher or say. Me kind of videos. So me ma pema some chain or mammy. No crabra. What you know? No crab. What you say? If you say there was a jaw yano. Obey a toda, obi one yin and obi to me a ye. But the yentia say. A janum dan edru na yenyi negative for yinum free ho and wan na aden mo yesa na mo mema ya mo too much I mean to me celebrate Father's Day anya ye fa bibi anto nchen ye e bedu na mo kan negative for yin ko asa aden yenye just dey ba na won say the Mother's Day agi boom nyina ye mema omo muti kunso achi nyina ye mema na gigi Mother's Day so enti ye kro ya na ese gigi Father's Day so enya yamfa bibi anto nchen enya very good fathers very good fathers as compared to maybe a twam enti Tofi she campaign na se ne enta wachi mate enti ka kire taw na yen Sabre Sompa TV e de Ajapaye nyame adoma kwasi ada ebe na awotwe enti Sabre ye ba bebie afidie no atum ye be fa 10 course na ye be fa no judges be salati mu 10 unia frɛ na ka de o papa ayama enya o papa ye be salati mu 5 ye be fa 10 course 10 course no ni asalati mu 5 good na ye de o mokɔ S5 ni akwa have lunch na de obedi kan no so Sompa TV ewo akyɛde sonko a ye de be ma no eti bisra mo fa ma joda mimi ko gina kyerɛ no mafrɛ David ya wa obi anka ho sa ya wa obi anka ho eti kesi na ho eti ale oma ai amra oma hine frɛ ma me yes so mun ko gina kyerɛ mo frɛ ma mante hene wa ye fa eti na kyerɛ sɛ ye bia homa no ye fa 10 course kyerɛ ye die ntia o papa ɛyɛ special ye de ato ne aselect wo mo said ye be ya enne na awotwe saa agya no ene oba no a eye saa 5 no ye de on beba studio ha na ene o ma ba be din komo nti ye be select nti misraw ko wa fidie no ho ye wi a ye be ye call bi na ye din komo e wo fa che no ho story bi ho anodin me ba cho 0551931931 0548931931 ofra me ba cho tie nie
within 1 minute also we but what they make within 1 minute also we kyerɛ deɛ nti a o papa ɛyɛ special amount wobɔ papa din wakyerɛ deɛ nti a wobɔ din no wabɔ papa din na wakyerɛ deɛ nti a o papa yɛ special yɛ fa 10 course after 10 course no yɛ bɛ select mu 5 no ɛna yɛ no mo ɛbɛyɛ program ɛne na awɔtwe ti yɛnkɔ ahoma no so bakyɛ wafa bia na okay bakyɛ wodin ɛne baabi afrɛ me free hello yes sir wodin ne baabi afrɛ me free Tofi me damase adopayi nyina damase ɛne Sompa amade ma yɛn so yɛso mo Sompa okay friend was saying ako girlfriend ɔsɛ nya ako girlfriend okay o papa de saying me papa ye fellow amponsan da ko yi adom na adakwa yi adom ɛde na ma papa yɛ special me sira kaka papa wo free na me wure free so da Tofi bibia nya me enya me say we secondary school we Jesus 1992 na any that's what I pay for so yeah we school and then the baby medulon the papa na basupa mate me da say when ya kɔ de a wo de yɛ pɛ omo te ase me pa cho wudi any baby afrɛ me free me pa cho yɛ fami amasewa me ka se free so ame amasewa so ame me pa cho ai okay ama o papa te ase me pa cho ai okay ɛde na ma papa yɛ special me pa wa cho chance be 12 years me look no see me papa show me me master 12 good years me o che me school fees do we ma me na bro me so e tell me some papa special to me no wow ama me ba cho number no na ya na ehia me wetima fa ama number no okay ehia me pa omu wi a omu be select nipa 5 so omu select sa nipa 5 no a nyame ya adom a ene na awotwe ye bɔ mpa se wo bɛka ho so wo ka ho a ene na awotwe ye ne mu na be ye show no wa ha e wo Sompa mbaba studio no papa nyina mu free ha ye be ma mo akɔ na mo one papa trase aduane si papa ni na so aduane si wani na na papa I have lunch kewo X5 eti me bɔ mpa se wo bɛka ho why number dia na hia me mo mfa se de be ya okay me ba cha wudi any baby afrɛ me free me pa cho yɛ fami Diana me ka sa free kromoase okay Diana kromoase me ba cha wo papa yɛ frɛ ne sɛn me ba cho yɛ fami Prince Omono Asamoah Prince Omono Asamoah me pa cho me papa yɛ papa bia o do wo timma me papa bi bia nyɛ me fɛsɛ every mother's day mpo papa is had an infection me so to go bi ne me yere no abɔ me so mpaye na wa shira me na wa ka kyerɛ me sɛ July from kola ne nyina nyame ma me yɛ kasinsi wɔ mu nyina nti me papa deɛ nkwane ahoɔden na me srɛ ma ne sɛ nyame ma ne nkwa kente ahoɔden wɔ mu ɔma na somdue nyame ma ne ntra ne nu na ase nyame asɛm sɛ baabi ade anan bɛsi ɔde hɔ ne pɛ nyinaa ma yɛ baabi a me papa ɔmona sɛm ɔde ne nan bɛsi nyame mfa asase ne sɛ ne pa nom no ne nyame ma ne bɔtɔm yɛ du ne sɛ ne bɔtɔm yɛ du a yɛka bɛrima a ɔyɛ bɛrima ɔbɛkyerɛ no ahyɛ mu ɔbɛyi sika na fam deɛ ɛsɛ sɛ papa bɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ nti nyame nsra me papa ɔmona sɛm mate me da ase pii me ba cha wo nso wudin any baby afrɛ me free hello na mai mam ene mo ahyemani mo nyam pap on se ma no so ko na efre bom papa aba so me ba cha o hima wudin ni ba bia frɛ me free me ba cha me ka set free opportunity ja frɛ me part okay o hima part me ba cha o papa ye frɛ ne sɛn me ba cha o papa ye frɛ ne William Zeso okay ade na ma papa ye special ye ma papa ye special me say papa no wo do sonko e de maye me pacho me no me so sepa na boni adremi na ne ko fa sembe fia papa no kokro me wa kasa kire me na me ade a wo ye fi na ko ni biem e di bitim di wa brew ade we na wo ya ade mo nya nkwan papa no kire me amenne me ni sa kan se na me fa so a me nya nkwa de ho na ye na papa e special e na me okay me ba cho me da CP me ba cho unso udin ni ba bia afrɛ me free hello yes sir udin ni ba bia afrɛ me free I'm Frank okay Frank asa free
The Casafi of your crew. Okay, oh, papa, they say. Your father, Daniel, someone Yamite. Okay, Daniel, someone Yamiche. Maybe I told I didn't know papa special. I didn't tell man is special there. Nankasa, no, if papa stream, it's a Mr. Father and I share me. Okay. I was to tell my Emma Mia Dibo Hane, yeah, Mifa or Crocroy, no, or share your key. And the man of my boy, my yes, never one cool. Okay. Oh, yeah, this is two I'm one with that. You know, being in a what attention, the amount papa, I expect, yeah, Mamma. Mate, Andy, or Pella, I say when you are why if you who's your friend, now be a friend fan, dear. So phone when you're correct too. Andy, I can't. Would anybody be a friend me free? Hello. Yes, sir. Maybe would anybody be a friend me free? Because if Abu. Hey. Abu, okay. Maybe I senior. Mammy Tio, would he? If I say Dominic Champion. Okay, Dominic Champo, Mammy Tio. Never pass the Moses Champion. Now, make I have Papa Yamamia, some of me, because after the baby, media man, if it's a car, brand new shot. Now, Papa would be Gary, may sorry. Now, hey, Moby operation. The go school or bombing the school, by school meant me and twice a year, but so to me, I blame because you're I'm a gentleman to bomb come and win a gymnast and nay. So, sir, Father's Day, I would do there. Okay. We didn't hook on Empire. Mate, to the time which you could team no, Hombe, Muno, my friend, but you wouldn't be a friend me free. Lucky, but you got a free Francho. Oh, Papa, okay, Mammy, didn't know Papa special. Papa, my brother, teaching is for one. I heard me, my uncle's for the match with my mother, and I mean, that you be here. Mate, I'm a catcher who say, my Papa unique. The entire Papa unique, you know. I want to know. Maybe I shall. Would anybody have free me free? Hello. Hello. Wonderful. Maybe I shall your friend saying. If I shall me ding your hima. Why hima? What do you feel saying? If I shall me did 12 years. Fantastic. Are you Marco school? If I shall me go school at Central Baptist. Wow. But your papa, your friend is saying. But your papa didn't Daddy John. My friend is Dandy. Wow. What's it? My friend is Dandy. Just on your. Wonderful. But your daddy, a special. Me patron, dear man, papa, is special. Say, on my energy of fear. No, my years, they be on need, Diago. The pavio, I am my. When you went quaddy, me almost 75 now. Okay, what it? But you. And then now, you need that the baby studio, what it? But you. Auntie move free her. Not yet the more court, no more court transfer S5 near Chiabianis, we need that anymore. Why? But you. What tea, you need to be a shed there, no. But you. Good. Was your where do you, Miss Ramo? I can say last one. Okay. But I call William Pacho, Marcelatino. Where our protocol, but you didn't be a friend me free. Hello. What's your family balance? I saw free demo. Okay. Maybe I told mommy and you. Oh, a party saying. I come papa the rest for the DJ. Okay. But your idea and my papa is special. My party is in the sorry. Remaining in one saying, you know, to there's old Doyan Casta, there's old Doyan Casta on the being. Okay. Oh, Mate, me that see. I come back. Okay. Me bacho, would anybody be a friend me free? DJ Tofiakwa. Yes, sir. Within the basement.
Is my casa free? But I feel a chance one family. Okay, but your over party saying. Papa Petty, being the among Akubi. Okay, my papa special. Kaka make up on Papa when he say, hey, Papa, the German is special and say, now go for one amnesty, so I didn't bury yourself, or especially the guy. The social media. So, when my meaning say, why say my Mr. Gunko in to no grandpa? But you told me, you know, you told me, you know, and answer, hey, Papa, what did you through writing? Okay, the ma, okay, so they be school. I mean, your baby, I did. Okay, Papa, your dog, or when I'm through. I can't be. What's up, Papa? No, remember, when I walk away, we answer, you know, Papa, or come and go away, you know, but say in answer, as a pa or dog and young today. We are fascinated, Pacasa. Remember, Papa, we are special. Yaku Chanapa, the friend of Comanqua, or Santia Chamago. Make us say, would he talking Yaku Chapa? That's P. I was here for your fat 10 course, Yam Fabium, Sana Michelle. Sana Michelle, your fat 10, Yam Fabium. Na Nyankopon ya adoma efre wo kene kono wo de koso atie o mahene ya wadu wachi winners no omudin no be flow wo so na tie o mahene mrantie hene so anwumre e wo asem penipa anwumre no nso kopem se nondu ebebo eno nso saafo no mo beti mudin e wo ho wo hia me wona menim soso a edin no a wo be select no mo beti no e wo ho eti ka kire me da ase Nyankopon hira okay abusiafo package aye wo e de emamo no na minim say next year awrade ye adoma e be ko different level baby adru no abusiafo baby ayadru no ye ko na ye ni owura bia kwa akodi nkomo yadru fache dwumadie so na mesrɛ nya brɛ pa ne ti asɛm wei na wo besuro nipa aja me mo akwa ya aja Tofiakwa ba mena aho te sɛn bako na uzwe di machi ache wow acho ba bia obutu boko de boko me ya boda so no ho okay baby a wo de wo kra de nkyere wa chiri kwan menya ho na hia me pa na me pese me hu se wapo mu ya okay me ba cho dwumadie fache segment na yadru so yi e de be pa na asi am se bibi nti na na wantimi anuru wantimi amaha but baby a wo bia no ye pese enu di nkomo na yahwefo ne yetiefo a etie Sompa TV na etie Sompa FM 93.1 FM Facebook no eye Sompa 93.1 FM na Sompa TV so eye YouTube no ade pa na si wo wabra bomu a enne yu pesa wo sire Nyankopon se onfa sam from so no nche yo beda se ubana me sa konya no beda se pa nyame hira wo ene se e bi atwam na me life ninya na se me nyamsum ya ma me kan sanity ase eti me go di asofo bebechi me fan se ko be 40 years ni me go di asofo bi chen na o sewaba aduko no sewaba ya no wa Nigeria ni me di kire be 5 years na no niam me hu no ne se enko ye ma me na me sa fi ho chese asofo na ma di o mochia na still never me hu no afide la show be do be na chese be de ni na nye papa nye papa sas nyabotena ye ni nkomo me pese ye be pre because me what time e ma sa Nigeria sofo na okodi na chie no niema ben na oye na wo free se na enye papa okay etwe no me ko e no na be bra penye so na me ne ko eti ye ko na me so na me nko ngabo afi na sori no akoye se susun sori afi na ko tra ho okay ti ye na ti fi ho ye na ye fi na ko du be bi no na ye wo fu kakaka efu no su enti wabia bibia enti tori bia no so for so ko tinya adoa ti ye kwa bo na ekita no ye be du na wo se ye nsan na so oba eji bo no kita ne dia na odi na ko no to know say because of say efu no esu nti okwa said o na on ne nada ene say e bia
enti sɔfoɔ no ɛne na kɔda wɔ afuom hɔ efuo no esun be me fa se be 3 plot me kan se wa ba hon mo mo nhyɛ da nkyerɛ da kyiri kwan wo de enti oya no eti echena de yiri hu na obisa se ye ti aye ne de ko na se ye nim na hu eti echire na ye so ye be hu se saa time no nyama ye nunum gu ye se wonim soda water ni saa nyama no ye nu beble echire ne de se exam bo abere ni pem ne de se saa time no America no na me guess kra me kanya on be dia 19 ana 22 oh sorry no mu ana say outside sorry num say you ye febi and been America kire me kan ne na yakopon fa nche me ka yakopon kwa ya we na wo ni family dada we na me nya fi fantastic me ba o dia me ka sauti ma say enti wo pesa wo kire say saa sɔfoɔ no Nigeria sɔfoɔ no amukodi na chie no saa foda water ne niema na ɔde ma monom no wogye tum sɛ ɛma honhom bi betena mu ana enye sɛ ye gito 100% onum a jese niema fi nkwa na obeye jese obi a wo osofo panyimu a efuo na America no efuo a ye bia banchini saa niema nyaado ne saa niema no onu ye bia ye how much more wo a wodi ekire okay mesi bebre kwa enye mi nkwa ye do nyina ejeche ya mesi enyum tuni sata kwa ho kwa ni we asia ye timi crash enye ize o Tofiakwa enye ize imbawo eti mema no ana mu di sa asofo na chi na mo ye dodo be sen mema na ye boche na ye 4 no nyina na mu di sofo na chi na oni nyama ye no na ye dum wi ni nyina ka wo ne nsa o ye Now, okay, I'm not making a tearful and now my share up. I'm not making a bow. Na so for no, and we be an son no one be. We did Yagupon see and can only be but or no sanity. Or no son also or no bruana, was a sound bra. Say, Wakumano and said I and yet now I say, body will see able to table no so or so call enti me bawo na mo fa ma no wa so dem ho no sofo no hu pen eye na adwin so obetumfo ana wakasa akere mo me to me ni dia me dia wo che me baako eni se me ba baako bia me braba onu so kofa onu ani ba wo fuom na se fuo no wa so e dan chi na la bre no si na me so na me kofa me braba no ba se di onu o ye no na me braba no so kofa onu ani ba o ni yemba onu so kofa no efuo num saa na epaija saa de koye eti wan kasa no asodan na mu no wo say at a time na ukura ma be 22 abia abonte so de bebam but asori no amu no at a time na ma sen na omu date at a time ni de ma me ni omu date pa me personal de na omu yes but omu chen de o say 7 pa no de omu ban pa bo but omu aye ni omu the same ye hu ene o cha ye be hu de na omu yes 7 omu de mo ni omu na wa sorry dem ho ye wo anopa ni enyima ye hu ye ni ye siesie ho ye siesie asori fi ho ye prapra ho the people dan no ye asofo nkunya ye na ye sa adwuma no enti masem bisa ne se sa ema be because what kire me se ote aso dem ho ana asori fi ho na mu nyina mo wo me bo nyina te disuti ayi krom ya no mobile do Friday any Wednesday ni Sunday o mobile be siesi ho okay no mo ko cheji o mu no ma ba but ye de stay fako okay enti obi amu stay fako no asembisa ne say girls no him fan na wo de ma no o mo wa so dem ho no wo ne wo mo da we de wa bisa kwashi pa any say ye wo dan bi o ya dan go bi o de ye wo no attack na chi o ati yes no okwa no ba pe kakra ma no say omuchi eka no pe no epie na nada sa na ya no na wa ma ne kakra ebada se ebia ema no omu siesie ho no da kru bi obi hu ye wakono ana omu ana na omu date no ema ebia so dem ho mu kisi mu ho ana mu ye bibi wa so dem ho eche se osuso no mu mpacho ma antini o blabio me say ema no ana mu na omu date a na ebi be siesie ho no eba se ebia da kru bi sa girls no ebi wo ho a
wososo no ba bia na nkan se wososo okisi no e wa so dem ho ana e bia sebe woso no to ana woso no fo e wa so dem ho okay yeah the enter yeah na yeah botche no enter yeah what on side yeah the training square na yeah but you ma break yeah so no yeah ma break 12 na yakodidi e bia bo be 12:30 na yeah wa don bia bo ni kran na se tamaso sa tama me ka yo so for dies mo time o so for dies mo tama so for dies mo so no sa tama na me ka okay na sa che ache asana madidi mo abedru ano ha ya enti so pa ye nya no na mbla ano ha ya dia pacho wo sisi a wo fie be say me fie me ya wo me 66 to check here. Okay. 1966. Mate, o de yemfa age no kransia. Ti wo didi sa sofo na chi a wo de wura sa tebia no amu no. E de na ma wo de free no ko sofo foforo nchen. Okay, the ma me free on say afa na on say a doctor for my hu say sabi o ba ni be ma o mu hie mu no e wo say o da ho. Ba onu de na koye ejira ho gi bi sa say ye fu. Eti o ba no kuti a cha no de ma no ti sa no ejojo no. Say ejojo sofo no. Yeah. Yeah, stroke. Thank you. On your stroke, sika wo onti e ba say ye de no ko. Eti jenua ba ko no ono di eche ko okwa na ko wuye. Eni to so for no wuye na ejira asori no bu na enya adwane free o. Okay. Onim me mpese ye betum nika. Yo. Se ye nkomoboy ye betoa so na otwe etoso no kra no ana na otwe fofora. Me ni problem. Oh, come on. Me ma mbo. Enti wo de to bo ase empre kra. Why? Yo. Ye betimi aba na ye nuru ba bia wo pese ye duru kra no a ye betoa so da foforo because my have for the material for the omo wadaje man. Thank you. Sa sofo no ewu ye no. Ho no na me pese me hwa ade se. Eto da sofo won kwala edi na chi a obi ba council na so wo kwa otimi ka chen se okoje ne number breme ana akofra oba we breme sop mama na sere me ba cho sa sofo a odi kan no o yes a Nigeria ni no engasamble eni se sa ta no kai wo so boni mi taxi one stage yeah friends are one stage yeah taxi yeah sa ta en wo so ti enu ni kai jira so pa ni be ti best no it's over. Yeah, you Sanfani Kitao, no, Sakat in the doors, yeah, Sanfani Kitania, who say already Nami Kam Kaka. Okay. It's a young one, I do Wako, a Penifono Dabe, also Penifon Dabe, I'm not fine. I can see no. Say if I can see and who they do Cornese. Oh, yeah, chef, it's a question by force. The son, yeah, the car, key, check car key. Just at enough phone by. Yes, it's a mebois, at enough telephone by. Say obi the car ba ene na so ne asore kese ana yeah eso omo amutie no o dey say o be telephone la o make am say eso yeah sata magazine for sata one market for we no be amayo yes 40 years asem na make am you okay sata na asore akese na enu na wo ho okay it's no na waje magazine for gum na o dwale aye the pipe atu ne dwa enti ye bubu egu eyim na yeton ejije na yeton sa ayi no yeton ma ayi omo ba nyabotre wo pese wo kire se sa sofo no na otimi at the pipe eto ba bia odware ema epia bonten ema odware an hu nsuo no na mo amudi na chi no mo kura nsuo no enye se eye sikito mimi asoma me kan be tu mu bo ama ti mimi si mi amino ka mimi so we me ka say yes mi si ye the part no da mo say o jare wo dem no ni dan because of say o ye suffocation but then o jare ya ni say e jare but ye the part at ti sai isu rubber no ye bugum ti number 1 number 2 sa ti Tuesday ni me no ye kan say ade be ti ho ni za ya ti magazine for no ba o ti ask na e dia ma number 1, number 2, number 3, sa ko. Me ba na mo di ma o mo so mo mfa nkoye den. Enya na bo so body ye body good so ma dware. Ze akwantre. Body good so ma dware o so for ni so mi si o. Bo dem say mami kan sem just station we am ni o ka say. Me me kan sem bi a eni na nyame anko twa me ka o me nye da. Me ye penyimu. 60 years me ko 60. Ente enye say dia manya ko nyanti mi ja radio so te mi de ka de me nye da me de mi kan nya yakopon ya we
me asem bi a me catch on there opa jitum me de me can me see Robert is no ye omudi ko dwale magazine for that time no we say obi e tell for bebeka kire enti oba no ma wana na edu ama no ma to no apeka krama ye enti ye sure na ta ati ya e de boye no ma ha no kwa na ya change bottle na ba no ma 1 say yes we no na ye didi hu bawo nana adware de minim say nipa ko bathroom so odware a semena na sabi odidware ti nsuo no kra ebe pia bonten a anya hwe no semra huro anase ebi kra nsuo kra de obi dware wi a edi be 2 days a year sent timi bam na ono no odi die ne dware semra kro ya edi dware bi no odi dware na san nsuo no eba na mo sone so ana mo ye ndɛn tie ye sone so nsuo no eba no bo se semra nsuo no semra no o dware wi a semra na da ne nsuo eni nsuo na fra na ye white it is a party or no a party never. And I'm party never party no party Robert piano and one son so. Now I hear Fitania the Obetiano about a yes, a man shoe. A flat sanity. And yes, a babu sanity. Na omo ba sa omo eba beji bieno. Na omo nim se eye sofo no ho nsu a wadware ana. Omo ya so penny for omo nya ho. Asọrọ penyifo na ọmụsụ akọmni bi timi ba ọmụsụ na ọmụsụ akọmni bi ana me kana asọrọ penyifo na akọmni etimi ba ọmụsụ na ọmụ hye yede pobua osofo ni pobua na hye no kwa wo de sawo ni ma wo ska wo chi asa time no ni pobua na ni shoe no hye ba wose ni shoe no oye den a ana wo sika wo dia ni shoe na hye no won say ye time no ye hye coach wo mu hye atare fita no na wa hye chada wa se o wa atare titi ti say kamofo akare ni bi fight na na se for this shoe na hye no e ba o mu a sa penyifo no na o pese won say conscious na ba wo no di e bia na wo mi na wa dia ba ko no di sra wo ni o di ye cross say o di no abukuto 20 e was ka o di 2 e no ye wo bo bi wo na o di atum ai enti sa sofo no ofa oba bi ma wuhu da say we de makopie so anase ebia emani bi crash ye wo asori no mu ma ebia ntokwa bi baya ma wo fa akire kopatai bibi sa si okay enu de ewo enyakopon ni ma mi jani ntwanto me hu bi da ba de e ma asenu pie ni nyina se ne yire so ti obi ne yire so ti eho ena emba mi enu ku sika a odi ma omo no mi enu ku osika ho ena ono sata no ayi sa hotel we omo fe no golden trip sata no mo fe no city hotel yes sata meti kwa no di emba no so ya omo ko digwa ono na digwa we na yesi asem ko pie wo ho eto omo ba na ne yiri si ye ni etema ne yiri pamu sa aga no fra sori no okay ne yiri pamu o pamu sa no ye kwe o kan kwedista no 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 pamu no sa ne kwe ba mi ade se woni o ba da mi ma ko pie ze dia de enu ye mi tini enu de nye se manya konya enu de mi nye de mi ma ka jo se ne pinyu mi ntwanto ka da achi mi wu anya ko pa go bisa da de mi nye sa ne se ba de mi ka jo bia 100%. Okay, baby ana mo ya asore no. Se se yeguso wo Nigeria ni ho no ho nkomo ne yedi. Minim. Okay, na mo wo baby wo ho a ho ye special room bia na omma kwan mamo a ebi kra mudi na chi no enwura ho. Enu de wo inside ho a wo di ye di atwa ho. Mo se satam ye di proud ni sa 2x4 enwia no. Okay. Ya sorry de nye blog ya to ase kakre de na di proud afa won ti 2x4 ena di ya any secretary and I had ade no but yeah she on yeah so no bad about to wa bon pa no dey here ni but omo ni say enya de obefuso on marko okay ya wo pe dey penifo no channel e wa ne wo e wo so fo bi wo ho a e bia hu say e bia wo te ho a otimi ye biribi ma hu say e bia aduro bi anase ebi kura ofrem da se koja mi baabi ana ebi ami wo suman bi ana ko pie suman bi so ana hunu bibi a ebi ana da bia eye nso hyede e wo no ho se so opese wo be hye nkomo a saade no e hye no ho ana eda na sene enti me pa so ye wo Nigeria ho ana mi kimra na mi ho ha da bi Nigeria ho no a me pese ye free ho na ye ba ye Nigeria ho okay Nigeria ho de ono also no need no wa bia dada e ti se de o ko suma ya dia suma no wo fi sa na wa no na odi
adia kata so but say a foot ba ho ba yes yes all the journey but onu de one found ko adia ni adia dada ho na wa ye bibi to say structure na cross to see if e do so ba ho e to tini kan yo say one who kwa ko de go bomb na fast car 2 sa ya painting white yes na cross no see fifi e do kwa hu sa na tie onu je ni ago say e chef mo dada so ko na unu ba do kwa hu say e di chef mo 2% kire say ni wo anya fe ho na Tofiakwa me pa cho so bo anyakopon edi we ye duma pa ti sa enungwase yale body be ma wo na wa no sebi previous so be di over channel sebi o na wa no so aden dem boni pa na wa anyakopon ena me kire o me de ka ye ma wo form no nye de say o se sa ta no wo ska ena asori so ndo so ti nipa no gu ema na mo everybody be see na say girls na me ka gwa be ese o de o mo don so pa o se sa to na so re die ni o je sa so re akese no nkwa okay ti sa na kwa na ti say ono so for wi ma no na mo so mo wi bi okay so for no wi ma no na mo so mo wi bi na o ma sa ya o ye bi si say dia abafu say dia kwa mo da kwa mo da so no ye de ye mo so ye bi ti unkwana na wo ya na nkrofofo no ana mo ka ho na omo waka no so ye bi ye bo ba no ye bo dance e se me ka se ye for na penyifo no omo ska wo msa aka no me see say e mari ya che that akwa say obi aye ni dey secret ye ni dey secret say onya akokashi dey wakashi sa na dey ni che na penyifo no omo ka sofo no so hu se omo so ye bi Radi yago. We dey so much me ni wa ya ba go be fe. Oh yeah. And come on me ni dey so dey tell you right. Me say asem ba ni enu kwa na meka. Say e bi ni ma ware 3, e bi ni ma ware 4. E wo wa. O sorry no. Munya mani. Onya no wa e bi wa oni na wo ba ti onya no wa dey. Sorry na gu ana say egusu ho sabre. Sabre. Now so for ewu dada asori de gugu omaton prot no omaton asori ni nyina ma obi na mo free say papa no de odo de gba ko wo ne pro ba ni ri de oda so wa obro no bi so ba me mbo de wo no me mbo e for bibi nti me mbo bro no o so enti ni wo na chine ma o decide say u be free sa asori no say ni o ma na ye numi e froga water ne sa ni ma si edu bebi afi sabi me juso na moja fi me be ma mo ba me be ma no okay dia ko hospital no na omu check omu hu be dia yare no fi okay ne je say bo say ye hu okay business no si okobo bi no mu ka che de mi aba ko so wa he ya asem betu no say okay onu ofuka ba ye wa so dem sa no ki no be twi mi okay business na be twi mi fi aso ye ni mi pe sa na ko me de ndie o twi mi free ya so say obi botch ne say na so nimia e ba sa o the taxi ne ba e na otwini to kan okay me ba no so akra sa na ko e enti u free sa asofo no ho no me bisa we ansa na ya to aso asofo do sen e free sa first sofo no asofo sen na alfa o mun nsem besi ne ya me ne wo kasai me 1 2 3 3 say o no kan wa 4 ono ka ho afọ okay ene yen kosofo a otoso mienu no ho no ono nso no ahemfa na wuhia na kwa be na afa asohia no na ono nso na ne de no tesai okay enu de penyi ba ko no wo ya sori ono ska wo nti dago minam sa na me hia ne ka wo kuma se bro no bi so na bo bi sam say na papa no wi e so ja so be na so me kwa na so wasanya obi wa na we de wa be che ba ko say ya work takana trim eti sa asori fenye na de mi ko e na enu nso ai asori kase ta josi na no so ya asori kase kakra de odi mi ko mu no hey enu so gira so pa easy say scaffold there say one say ono won kwa asori kitwa asori obekọ nya akase ngwa okay so no enu nso na e won kran ana na e wo hen no ya wodi mi call me ma nya post dia bet
me no ya na se ma dika kan je me pe ase me pe nyam juma si ya ye tipa kunya so na obi to ya me ni ji sa juma no okay sa juma na me ya na o bi sam se na papa we na me so me ba ya che afina manya 3 months nti ene obi sam se ada me ni ji hu pa na me so me pe sa kunya ye pipa hu na obi ntanzo de me ji hu pa yeah sa juma ya me pe pa ati enti me question ni say ba kono wa me hu se na ya sori na ewo asanteman mu kumase second one na aso no sofo no hia aso panyini hia wa de wo koye no na sa aso no so wo hen no so the same kumase na no na wo bro no ben so betimi abo obo bro no de wo betimi abo se me bo ahen hawo senior me se bo okay and there were back to my side well my so me can wa obe hu o come back to my side I say yen kan ba bia so me back to my side wo de kokko to kire nyi ha enti yen hwe sa sori no so a wo ko e no eno so na eye ti se sunsum sori no ana na eno so anye sunsum sori na say be dia me free na me ko no eni nya say the same thing eno so say ma na the same man mbeti maka ba kwa kan so be ma me kwan dia minti o second one and can second one e no no ta bo no do so do ye nye se nye ye no nti na ya me ni nyimu ye mo pa na ko ye se nye se me ni nyimu kra ba cho nya botre o se eno no na wani nye ho senti de sei say pa bo ye mbo pa e bia obi kanta no ba mi kan se ebi obi kanta onu wo say the bo pa na say e bro na e bebu na say the obi kan anu atum say bo say the me boy won say ya so the door so nti challenge wo okay o say radio so na me kasa no nti asem no me fan tuma to wase me da se wa kasa atwi na hye ho ama me ese nsam no emu ntuma na ye fra me fan tuma pa ba wo beti ase enti na kira say sa second sofo no a wo sa ko na sori wo ba ntama no ono no dia na oye ne se obi e kanta na otimi bom pa sa mo nkochi ni pakro mo no yes se me kan obi me suka se me dani okay ye ko ye di kan ye ko ba me bon se me ye daba de me ni tikem nti e paija fast se jare so jare ye num no okay jano ani me tikan da nti e paija pe so kwa ko kunto kwa nti ni pa kwa na o ko no so nim se o no so abo no nti e wo se jare so e paija pe e shame enti sa sofo no o kai se obom pa dodo sen ma mo hwi nipa enipa no aye hwan no ma asori ba bi ana se sofo bi ankasa ana sofo no hu nipa bi okay me de pa ni de me kan de ye tu na de to so me san ne ye essentially na wa kasa se wa do wo se bi me mo se ni di enu na e bo pa se ko na sa essentially no tapu no essentially no na onu so waje di pa me ma mo bi edi o asema me ka me mo bi edi o tapu no body oba ne tapu no eti onya ni bi na wo se o ye didi sata na afina ye no phone ba kakra sata no na afina phone ba kakra eti o tapu no oba odi oba nya no ye ne wo se na so se pasaro o discussion that na essentially no so say oba onu be bopa so no say juma enti no dey amaso the minimum fan no ndina say semtroni no e de oba be so for no hwe mani nya no o tapu no onya no so oba no ho fe nice girl but the tapu no onya sika o di mani ni na ni but me kan wo e ndina say afa de akwakoba say nipa cross semtroni no afa ho etwa mosofo no abenye sa sa de pepe ohia sika na wafrɛ sɛ ebia momfa sika we mranye sa meka asɛm no ana me show bibi pepe asɛm o ka ya ase dia o jira o de sa pepe wow enti san centroni no mo koye ne dai me once me dabuka ena du baby once me madika ga ya akonya so pipa na ya me ni jin eti eto de dia na ase me gada boys ni say yen pipa sa so no nesu okay
start and a photo no hop. I was so you could not for now the summer and soon is up. Now I come and me, yes, I demand an answer. Said there is no Yamipa now or Moko. But Moko also at the end in Yamini. And in essence, I'm trying, you know, would you to say, would you want Kobe, but Koya Konomo? Oh, that on one, you know, so you know, I give the power on one, you know. Or mine, St. John American, or that's St. George man, or that's all FM. So, that one, yeah, that's also. Not radio no way. Radio station, no, bro, no, a member of Brunidi. Out of Brunidi. And betting up Brunidi about him more. I told I not Bruno, no way. Bruno, I'm a cum. Yeah, pa. Hey, I was here for Sompa 93.1 FM. We Ayobia, Udia Soda Chibes and Fiat Bia 9. Nanima wa fomuno. A home como. And na ye send him fear conanim. When you fear adiosia, adionumsia. Hans, I will do 60 years. I don't know. Open Mammy Miss Away, says no. So far, or tossum you know what bantman home como and a yedi. Sa so for no. Odi a woman who pain. Also, why? Odi Obiawu, Emma, Ote, one semping. Where do you nim say? Yes, off we one area. And then put in a high level power. Okay, maybe a minimum come on me one day. The minimum American or so for be. There was so for or no, both are so for no, or there were different. Also, the hour was a pitchy. It's a bagobi or pitchy, no, body way or so for say, or so for say. And then they do call him Palm and say, yes. I call him. Yeah, blue now, and say yes. Afterwards, so pitchy, I was taking no. Wow. Hello. Wow. Hello. Yeah, me also. It is also for no so. Seconds of one, no bantmano. Sass of one, or no so than who G Massem. And now, and now so go or chair back no. Or no chair, first one. No. No, Tio, once on only person, Sa Mukadina, move 4x4, say, move 1. Okay. Also, only person, Saka in the Abba. Okay. Saturday, you feel one, Daxing 160G, you feel whole. You feel Saturday, you are bay, Hakaka. A 4x4. Move 4x4 in 1. Tofiakwa. Hey, Matuasia. Oh, no. About no, Nadia about me, the tenor say, boy, now, or Timika, Yanma, say, busy. And your radio so back, I mean, Timika, now tell me, I'm new Casa, TV station, Bishop, and so me, Casa, but who? Because of somebody with Chia and Tiana, and then make us uncoming Kanda. That was not or Moscow, dear sir. That's of one who said, not of far amount for it, because I saw no quite the man who don't know a ban, and not a binum kunum, this hand near mano. Now, who said, when you binum so date, anomia amount for a kunumana. Okay, me, media, no, dear. Semisi mahu say oba we wo kuna me hu but the me hu ni say e ma na said o omu gina omu na so won so oba bi wo hu na won timi hwe no bi no sa ni bi e na onu so before obe hu no o tika ni mdaba won so ni pa no tika mu ani ni mu kwa na hu ya di obe hu ni nsa ni finger no me left ni bo hu say e di akawacha na na nche that bo hu say oba na tika mu e di no ama o say bo kwa ba Edia Bruno was Edia Otimifiso. Edia Eba Gisu Honmu. On sa hotel na workman who I have here na no. Oba no more level na Wafuka no so nam ni there sanity. Sa so for no ho ba asem okumase. Eh baby. Odi ebe ho. Nanya sa niema ya pa bo ni e ma ni sa essential juma na efi odi ma mi bolu to fama o se ne eti ase efi sa o sofo Nigeria o sofo magodi o mu kini nya o mu nya ho asem me kan se ana o beti ase efi apart from Nigeria o sofo won say Nigeria o sofo no ne sa atem na SM
Ninji say na FM kwa ho sa time. That time kwa BBC ni one. Yeah. Apart from no aso for ma be di omo nyina na last one no be there but no dem ni say ye ne. No dey. How kwa dem pese ya be ko ho ne. Da o be ka je say ye be ka kire. Chefo so obia mi na so no dey be dey brutal. Ta. Oh, la. Wow. Amazing. Timi ba seconds of one no tu amukana. But what pa. Enti ehon so no ono no asampam bia wodi bi ni nam hotels ahodo no. Onso saa so no ukoye no ehon so kofa girls. Dabi ehon mu die nde dia ko ne se so be pa wutini nya no ho asore mane die ebi sa trapu wo so for ana na kwala wo hye na se no mane bi sa trapu so wo ko kan ne no pe onu be ma oska onu so for be ma oska ba to obeti ma gugu ni ma se wa asore dem. Okay. Sa de hotie ehon no kan kra wan fa oba ho. Dabi ho de ma fa but bi dia dada na adada fo na me ni omo say the telephone call say the there dia be pon dia ene be die u spamete. Onabo me be say de sofo na otoso mienu no die no esi wa ha. Nyankopon ya adom a next week Father's Day. Yeni uni nkomo we nto aso. Yo. But I rather the yankwa family a ne na wotwe. Na say enne na wotwe mienu. Thank you. Yeni ubedi third and fourth no ho nkomo. Na say fourth one no e be den. You see, that's Real Madrid ni ti be kwa no find two Liverpool. Wow. Na the rap no amani 1 minute na me kan send bi na me fan rap. So akwan da ho ma minti o. Yo me be say asema Tofi wo bi say me enye say bi Tofi abe bomb pa say me be say obi. Enye sa me nye bi kura da o ma brabom. Say da Tofi oni mi fi Tofi ni di amete but akonya na aba. Me America say TV station crap me si me ma it is a number na Tofi program it me ya Yakupon ana station no because me station me so if Tofi come akọ oyire pa antina and just no dey was emu kra enti me kasaba sabasa enti mo bi anya na just Tofi na abẹ me ta say me be so bi dey me nim no na me ka na utumi no say na obia so wo ko mo be bia obe da be Tofi dey won da obe tinsem na wa be say asofo no Nyemo mo yen Aaron Roberts cry. Aka police for no mo nya Aaron Roberts no mo ko kisa aso for we. The manesi. Siria me pacho meda wase pa se wadaroma. Odi ani die amame na woni me akasa. Amamfo adi wachi ache ba dozo no obi ankasa wo radio so. Yo, beje me da asi. Nyanko ko nchirawo. Amen. Okay. Yeah, mo fa mi no ma so ta mama me why. Mate. I was here for we ahwase enkomo wa animu a yebedi na enokwasem ne se enne na otwemi no se urade de enkwa fami na yenya ngu ya nsema be pia fidie we so no obeti ase se susufa ore hye nipam na wan hwa beti makasa wo ye sofo but ayasem me be call asopanyi justice ho me ba cho me wo 10 minutes asopanyi me ba cho o time aye 1 minute ye moso na yenko Tofi 1 minute okay I mean kind tiawa Tofi se ya papa yi di adansi wasan komo ye besia di ntina me pesa mba ham ho bebre no sa adansi ya papa yi di nipa bi wo ha omo so ya adekoro no abi okay mo ntwen na bi mo be di adansi okay ana mo be kansem bi ehye kokom o mo eye bi sisi e no omo ntwen so omo so da achi bi bedu ama omo be ka so omo asachira afi no omo be kan sisi e omo nim sa de omo ye no enye okay jo omo nya se ne opanyi ahyase no sofo na nche no so mpema o abi sofo na epema no nso pebi
so for na nche na se on smoky okay but on one ne pɛ so obeye no onim senye saa bre no onim senye ɛna oyeye ɛna na obɛka omo eye bi ne no me tu omo fo se omo nyan ne ne ya na ebia na obi wo hɔ a wanya saa kwanya ya adaache obegina ba bia aka de atu obi fo okay na anko wie ne yie bacha wo de wa no si no onsan mamu bia na wo we brata hene na ne nkra bi wo mo hoto fe ma me fama na fama no okay twi kasa we mpese oba na obetene ne kyena metie no okay antre na ebe ha me atem didie ne adidi atem didie hene ye twi kasa ye kan ne ya say opedidi atem eye opatem didi ana opedidi atem kasa mu de hene ye twi kasa pa mate e me chiao mate kete chiao be ma no no so na so da ho a oti okay ma Mary mami ntio ayo Tofi em say ye bone tew na sa enkrofo we na fritete friend bonsam shiadan Satan the synagogue of Satan ti ana memempese ye de asore kra ebeto sa ade no so esan se omo no ewo shiadan a omo wo mu a omo manipulate omo hyenkrofo omo ye nia we na okọ na nadwene nye sa na owo nyame ho do ene odi kopie ho eni nti se de ye ka no ebebre nso akopie sa atebie no mu ukona wo bibisa entam na wafiri ho na de ate ne se ya na omo a brainwash omo adwene no asiesie nti na ache ade ofiri mu enye yie enti ye ne ya ka ne se sa ade ne ye achiwade e bo oman a ye de se asori ama binum kra kon no asori nanso nyame nkrofo nso wo ho asori papa enso so de e wo ho enti ye srese omomomodia se utie ye wo ye sofokето ade ekoso no wonim se enye ehu momodia se wo be sori afiri ho okay me wie na me de asida ne enkra entia edema Churchill of God okay Prophet Elijah Asa any members ni nyina metia mu nyina okay ma Mary me da say minister papa 1 minute wait a quick one na Ghana for me man yama we nye enwa yenkai 2008 osofo bi a na efre no yopo konfo bi kokoje ne bosom efri ni honomo ewo sunwan kwan no mo yeah Ghana for nkai sa ne ma we na womo mu hu pa yesa sakraman keto no omo na ese bobetro no sa asofo no enkora no omo ha dwene papa omo na di information agenda bia no omo na eye na ebesre enipa ma ye ni na ho because wadwe ye say wo kwa sori nanso ye busumfie na ukwa ko wura nti ye besre enyo obi a watam bible edia ape adan bi mu ehye say e asori dan bia na e asori pa sori a e bible based okay ai be kiro onyame kwan no anopai metia me designer owo crofrom traffic light na ase adu eradi nsirawo na metia me mame prophetess Mrs Florence Sampofo abi a mommy wo bia no one papa patron nyina erade onkam ho no nyam kase edase kase bra ye ko ye chebushafo nyina ahwefo ne atiefo nyina ye domo ye ne je wo ho anopai obeteme nka won chia ke aduma me nyam ya aduma kine be hia medase nyankopon hyiraw se wode wo fidie eto Sompa 93.1 FM na ohwe Sompa TV wo join yen ewo Sompa 93.1 FM on Facebook and also YouTube enso no Sompa TV now subscribe we share ma unuantimi enhwe bi me no kase no ubo wuram ewo sunyan a sunyan so 98.9 FM 98.9 FM ehonso Sompa sunyan aha Sompa kumase eho Sompa sunyan more edi echira eba asida enka J-Back driving school ebe boawo ama wonso ohunu ka twie 0247595975 sanso and a 21st clinic the sciatica expert me bacho 05403113
311 ochina awurade yadomafo ni che 21st clinic aso ye bia ukodura wo se Tofiakwa se memra me ne ahafo na kasa titru ahwa overseas for no ene ochina nyame yadoma oduru ho a wo se Tofiakwa se memra metene nka ha wo de onya bodi no nko ase Tofi se memra metie no wo Sompa wo se memra wankasa obaba bedi adanse enso ewa ha bowura babia Ghana enkrabata dun wotwe no bowura babia 0540311311 sanso ena yediem heba center omonso ede yediem heba mixture wapa ene wama aba ni nyina no eboawo atu yade ase titiriwa wo diabetes stroke hawadwen no bomodin na pesa no we bi enom na emoa 0592185538 0592185538 last week yenua baby akwada bi beto dwom ewa ha me share no bosse metua ne canteen ama no mesro se ne maami utie mi a mo number no ya mixe ya yehu sa bona ye share no mintimi nyeye no me ho entome eti mesro se utie nka ana obi nim nipa kro no te ne nka on fresh 0244 80 9641 0244 80 9641 akwada no ana ne maami mon fresh sa number no ana 0266 30 3733 0266 30 3733 mon frère sa number no na emwa na mintimo enemo emo enkomo ena obi nso di kan frɛ to dwom no ema oba bi me share no boss me send no credit won so o number no ya lusu ntimi srew won so frɛ me 026630 3733 and 024480 9641 o fresh our number emi nu nyina me ba cho ye benya won so number no na ma send o credit no e de abrel me da ma Mary ase me da so panyi just sase me da kwabra kase the commentator me da na se Minister IBJ ono nso me da na se program you know wana e produce ye e Saki ono ena e head of production ena Kofi Blessed Foster enso eboni chidom uba IT hono dia na kire say Rocky Junior ena aki ena boaye ema show yi metimi ede ebrewo oma hinum nyina ta program yachi ene mrante hene ye boafari omu nyina ta program yachi ene ede show yi ebrewo nyankopon ya adoma ochena na minim no nan asembia ebesi wo krum ha no e wo se wo tie story ni bi pacho tie story ni bi okay from producer okay we atakrade Daniel ohun me pacho ene eye wawoda we efri ho aho ne bae akimeboa yima okay yima ya producer efri ne ho ena ebae utimi se ya brante o gina so pa happy birthday atakra Daniel ene eye wawoda me da se pi se wode wa fidie no eto ha nyankopon ya adoma ochena anopa hia o mahene wadu buache ewo food for thought efri anopa nunum ekosi nunsia owia osan so edi dwumadi a efre no ade ache bia edi abro obeti kasebo ochena awrade adoma obeti kwabna kesenka ohini ni adazoa obeti Libya boga enka ena akosia ajewa kode na minim so obeti nenka ewusuen hunu medi edi Tofiakwa nyankopon enhyirawo na show husu yi na kai say owo eda ho etwen o makrao 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a oto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibidro so ho bibidro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibidro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho Obuase wo be 21st clinic wo Obuase council quarters wo Obuase court junction hwa ena
ohia Kumasi nso ohia udru session so omu na nie dwabo so omu wo ho so nyane ne wenchi ne ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic womu ye sciatica expert Yediemwe Akosia Nadia Nasia Usresa What Yediemu wame Majim watum Mefichi kromu yauni sisiaria edebreme Manum nura mami minimu nyina ayekro Nenso enkoda Kopim se me cosmate bi Ema me yediemu wame Afedie mademe ho Yediemu wame Majia tumpre kope Se malaria nso atena wosua Wonsu de wo hia eye yediem herbal mixture Etsumi malaria papa Se wo ye lab test na hu se wo malaria wo betimi anom yediem herbal mixture na yediem wapade etumi sisi yare ye wo sisi ho adwuma wo bra wo nom yediem wame enrei wo benya bi wo pharmacy herbal shop ene ba bi eto nu a eben wo enrei nyina se wo pedudu atu a ko yediem herbal center e wo Kumasi high school transformer atonsu fra yediem herbal center e wo 0592 185 538 and 0592 185 539. Enrei enyama ema pemfo ema woma wo manofo ene nkoda wonya mfie dunwochi FDA agye dwedie nkratuo